دم باش تماشاوانên هêja. Ev dem û hemî demên we baş bin. Em ser ekranê Berbank TV vê varê dîsa bi dil û can we silav dikin. Em dibêjin hûn sera serçava hatibin. Herkî demê xwe didin me gelek spas wan ra gelek spas dikin. Em vê varê em ê bernama peyayên çeleng ve hember we bin. Bernama ser Berbank TV bernama peyayên çeleng bernama yekemîn e. Lê ez hêvîdarim bi mil dayîna we bi hêz dayîna we ve em ê hetayê berdewam bikin. Wek tê zanîn dîroka me gelek peyayên çeleng lê hatine û derbas bûne. û dîsa em bêjin şikir îro jî yani jiyana me da peyayên çeleng zefin. Yani em ji peya mehrûm nînin. Hemdê Xwedê ra şikir em wisa bêjin. Ji wan peyayên çeleng yek mijara me vê varê Mihemedê Siloyê Bava yani Mihemedê Silo Babayev. Em hinekî derheqa jiyana wî jiyannama wî em hinekî em bêjin em ê wî nas bikin lê berî wê du heb mêvanên min ên giranbiha du heb mêvanên min ên ba min qedrê wan ewka wan gelek mezin ez wan bînim ser ekranê hember we piştî wê em ê hêdî dest pê bikin. Belê mêvanê min yek serokê Federasyona Kurdên Sovyeta berê û her wisa jî serokê Cumheta Kurdên Kirgizistanê bi rêz Şêx Ramazan Saîdov. Ê duyemîn mamoste moderatörê rojnama diplomat rojnama diplomat Harê Silêman bibexşînin yani meser ekran adı bînin heval hogirê me heneka ewka dest pê dikin em jî nikarin telefonê dadin lê borîn. Belê ez Şêx Ramazan ve dest pê bikim madem rêza wî way ew awtomatîk çê dike hanî jor em jî jor da dest pê bikin. Şêxê min serê min ser çavê min hatibin xêr hatibin. Çavê we ser gula spas Xwedê ji we razî be. Yani ne lazım em we bidin naskirin û her du jî stêrkên gelê me peyayên çê peyayên gelê me û em çabêjin efatên gelê me bo gelê xwe we jiyanek feda kirî hetanî îro kar xebatê we yani em bêjin karên bêhempan we kirî ne lazim em esnê we payê we bidin. Mamoste Tahar hûn serê min ser çavê min hatibin. Mamoste Tahar dengtî? Spas dikim we vê bername amade kiriye em spasiya xwe dikin. Bira Xwedê canê sağ bide we da bira bername timê berdewam ve gelê me cemeta me temaşa bikin har dîroka xwe har rewşenbîriya xwe har jiyana Kurdê me dewra agahdar bibin. Eva karekî gelekî girîng e ez serkeftinê we hemûya ra dixwazim û hêvîdarim vir şûndatir em ê dîsa tekiliya bikine hevda zû hezî bibînin û bername ha berdewam bibe. Belê ez ji we re we her duya re jî gelek spas dikim hûn hatin tev bernamê bûn. Niha em bi vîdyokî ve dest pê bikin piştî wê sohbet û pirsê me yên dest pê bikin. Yani bo wê hinekî sebra we kerema xwe از 1922 سالش دیاه بومه راینا ویدیه نحی آراراتی گونی آراراتی باشه ام 18 ساله 15 ساله هم اوتی ارمنیا بردانه هم چونه وانه قصه ایده ایر بود 7 ساله هم ورا مانه 22 ساله هم دیاره که زبرین هاتنه هم هاتنه ارمنیا قبول نکرنه و که هم قبول نکن
ورا حکومت هم برنه چونه آویدنه یه ولاخی دا هم 7 سال یه ولاخی مانه 28 ساله هم یه ولاخی پاش از دارین آتنه با سرچیچر پیشا مگیده ارمنستان گنه دیسم قبول نکرنه نکرنه بیا 3 ماه مورا مانه ورا بایم چه رما خوده با سرچیچر چه رما خوده آب همیجی قاشاق کشتیه حکومت هم ورا آنینه برنه چونه آویدنه نورشینه نه یا نورشینه شروری وشارد گود نه را شروری بعد در عرض 12 گونده کرمان را چه کرون 12 گونده کرمان را چه کرون اجید ورا گونده کرمان را کشم میتب چه کرون او چه کرون رون کرمان جهیدی پیداشون مزدمان کرمان را دخاند بله هم بیجن که دورش بله هر پیوینا نونش گل آب محمد هلگرتیه او برفره یعنی پیوستی هوا چه پرسه از دکارم برسی ببدم کرم خود صبر کنه می پرسا بیجن دا هدی صبر خادی پرسا یکم محمد سلوی بابا کی بو همه ماموسته تهار و دست بکن کرم که ماموسته دنگیم نه اون باورم باش نبین جمع دی اینترنت ماموسته دنگی تا قد ببه ماموسته از باور اینترنت پروبلمه دنگی من باشتر شروع بکن اره دنگی و گلک باشته هون خوزانه یعنی دیرو که گله کرد گالو بابا دا کوشبری خستنه استیمه ام جواری خون در به در بکرنه او ساجی وان سالا به گوتنا بی محمد سلی بابا یعنی خو زار زمانی خو دگوت یعنی ایرو ام شر ارمنیا ترکا باکور ام درخستن ام هاتن نقشبان نهیا نورشینه ما نزینگی او دبیجا 12 گند لی فقط 17 گند بونه گنده شوالیکا گنده بروکا کره یعنی ایرو باویتا نزینگی 7 با ودار جوار بونه 17 گند لی مقابل پشتی شهر آرارات شونداتر او کمر آرارات کوهات آماده کرنه او چاقه خبردان کرن ستالین آتاتورک شا سینور دا چقاز کرد هیا همویا پشبر بکن ستالین قرار دا نخچوان ارمنستان جورجیا چقاز کرد ما مسلمان هر پشبر کنه قازاقستان و آقای محمد واناجی او چاقه او 17 گند شورشینی هاتنه کشبر کرنه ازبکستانه ماموستا هرم بین سر بنجاری کرم دار بن هناك من قدار بكن اري اوانا سره امتين سره بل الشيخ من تشتكي هوني تهوي ماموستا تهار بكن هي تون الشيخ رمضان كرم اخوي كاك دورش او برتو من بيجن محمد سلوي بابا كيبو محمد سلوي بابا مرد مثلا كنت دو گوتن سه گوتنا و بیجه انسان کی ولاد پریز بی اج پاینیا نیگی خون حتی پر سر خون ولاد پریز بی بدل او جان ولاد پریز بو و بدل او جان خدمت ملت خدا سکنی بو هر بجین اگر برسف آها کرد و کرمانجی به امی گلک تشتاق سب کن یعنی اگر ام پر اوک نکن پکی ام تایبت یعنی ما برنامه وی واری سر هف پیوینا ماموسته تهار و نمر بابایف مسر وی هف پیوینی حاضر کردی لاما جی ام سره بوی هف پیوینی و سره ام yani persa me bedinwe. Ne hem cardın disa hev peyvina her duya yani hev peyvina nemir Muhammed Siloy baba em behevra devam bikin u persi peyray were. Ma kutakne şundal Yerevan'ı hükuma kurman jahu.
چون گریمان تین کو کرمان جهاتن قبول کنه دا متین کو مرد خواند رو که آب مستوری مله بو آب مستو ماشه عبدی دا اونا گونه مون مورشین گونه مون لی رمالی بی ایسا ویسته گوتامون کم ساوی ایسا بو گوتامون ایسا بینا گون روزنا یه و بگرن حکومت ها ساویت شیخان ملیات دگرن نه نگون هر نه علمستان جیب بگرن اونا جیب بگرن هاد نگونه خانه دا دویدگاه شهر روانه همان نام رایان رولخانی بود شخی ما را از علمستان بود نام رایان رولخانی پاشه بود زنگی بستر دا میشه او را دخواه چون ما را بگده هاتن راه گفت نمده آبیم گفت نمی وقت درسی گفت پیدا گاهیستد که گفته خیر که شما آبیم ناکت چی بیاد نگاهیم که از شما با خیرت گازیم ناکاتی گفت تو خیرت تفتون الله من گفت چی بیاد گفت ویل هند و بتون اوگونده کرمان را چند گشت آینا بدر ستانسی عرض دگین سرگونده کن چه سرگونده کن مولا ما به مله پرواقات سرگونی چیه چه کنه چه پسی کنه گفت سرگونده کن گفت سرگونده که ور است ببیم نشیون نیتن نگن مگو نایم رکی آوی که حسانی از لیرن چون اوش ها چون از چون هاتن از 3 شبه موقتا نهر دیل میرکنه گوراوه میگو چیه گوراوه میهرم میگو خدا گوهرم مالات خونم میگو ناش راز برای خونم تا خواهد تینکم رازم خوی تینکم کرمانجی گودم روی همی تبه بهرن میگو چه اونیم میگو نا یا تا چی ده برا کردن چنم بچین برا کردم ریکت نهاتم چون دکت نستانسی عرضه سوی ساعت 8 گم پیابون نیری آهو او گونانا بیچ سرگو آنیا توک میشورات کن خوشی که نه کس نیزیک ده اونا بریم گونده نمره گونده گلمان یا قرقا گونده سر نوی طایفه قرقا شرقا هیجم کا بانو کا شاوری کا جلالیا گونده سر هم نو گونده 12 گونده گونده 12 گونده 3 گونده روی ترکیه دا نه گونده اولیا نه گونده تجیب اولیا 12 گونده کردی هاورا گو گلمان نمره چنده گونده نمره 8 از برم بابا میرو برم آبیم سنجو از قبول کردم گو دا قول کردم اگه پروکوره بره داتا قول کرد از قبول کردم 3-4 روز بگو آب افشه گو کس نالاو چیه همونش واگون دیم باردکن دیشید کداشین چیه کس هاجیتونه هر مال چی وان جماعت هاو گش دیز گرده وان چه هاو حتی قلاوه بین دان اورخان دوشکی وانجی قاشقی وانجی بس حیوان دوار مال چک حوجی که تو هر مالا که ورخانک دونه چون که دوگو امکان تو ندارن هر نفره که ورخانک دونه دا هر نفره که ورخانک سکانک بشقه بردونه بس سلام آموی پرین سرگون کرد حتی 30 روزی هم ریچون ریوا گله دمرن وقتی دمرن غازی که میگو فرانداری مری میگه دچون اورا سرخاشی دادانه دبرن بس شارتن داتن دیسا دیگه تنو مثلا ورا بمانم وی مال وقت در باز دیتنو گر تا ما دیگری ها شده که داد ما خدا دیگر اپینه هی ریوان برن 30 روزی هم ری برن هم برن قازاقستان نحیا بالخاشه هم برن بالخاشه هم برن ستانیسا بالخاشه یا مرکز رایانه با آرانسه امورا پیدا کردن سلطر گازی نکردن که وردیم بخونن خوشی کسی تشتگی اونتونه پره نرفت یه کسی دونم کیسان یه سرگون بکن پره خواهی کردن تشتگی اونتونه هر چه هر خرجم حکومتشان سلطر گازی نکردن که ورن تاشته بکنن برن تاشته دام نیری شیر دانه رون دانه پنیر دانه چای فلان بیمان نیم وینه گو نام را نیم ناخن چا نیم ناخن گو ملتی برا نیم ناخن گارست دوخن چی دیگه گو نام مورتونه بگیم که گارست خورا خلاصه من ترگی خور ریکتم هاتن برین چون دو گنده اوقات چه کرن دو کلخوز من چه کرن هر کلخوزای حسد 5 مال یک یا بشکاو یک یا قرقاو یا من یا قرقاو هم برن ورادش بعد برا ویر کردن کلخوز دا لی آبیم ها گوشت دانش یا گو خلد رده کدا داره گو بین نانقر دارن گو روی دشین ماشین ایرتینین آرتیرین ناکه 105 گرامی نمری که داشت بعد بشین قرده مکلیش که وان که قرار که 1500 مال بردن جماعت روی وقتی حکومت پیر حسن روی نه
خاطر پیشا جمع ایلیه پیشا ما گفتن گونه پازا بین ها جن میل فرلا جن عرض گو برم نگولیتی گوله که پازا ناشم الهر مرو بشا بیم ناشم نهر حالتونه پیشی بردم بر راینا پارا وکرن یا من مال بجی هفته مال من آنین دانه قاوچوک سوخوز هنده 8 کیلومتر آلماتی برجه کنده قاوچوک سوخوزه هم برنبورم یه کرم اورادا سوادر هم را بون نیم بدم مدا گو چن نام دریکتر سوخوزه گو چن نام برام مفتن نام تنه اونه بخوابتن بخون نه جانم چاک گو نه گو بخوابتن پرا قازانس کن بخونه خلاص هری جماعت به حسیم چه بکن لی گو ورن اونه قاوچوکی برد گوله قاوچوکی هم برد کردن گوره قاوچی برکن پرستم مادر گون هری تون پرستیم زاره اون 8 سال دبرن خورا قاوچی برکن پرا قازانس کردن وی فرمی وی در ایمان من پرا قازانس که هر ای خورا کول کاکتش تا چه که تره دیده یه بون حکومتش ندارن حکومت کمک کنن که چاد خواست برای خواهید کرد ام تیرم ما ویست از ورا معلم دام دو سال ورا معلم خواتیم 41 سال امجورا روین ام باز دادن ام باید سیار بون ها داشتخواته بله ev ji devê nemir bi xwe em bêjin koçberiya hînga sedemê wê hinek tişta dibêje niha pirsekê balkêş dîsa taybet ez dixwazim Şêx Remezan bipirsim keremdar bin yani pirsa me du emîn me gi hazirkirine gor wê em herin dibêje sirgûniya Asyaya navîn rastî jî ji bo tijekirina axa Qazaxistanê bû eger kusa bû çima tenê Müslüman birin yani hemî millet were hebûn çima tenê em bêjin mesela Kurdê Müslüman sirgûn kirin Türk sirgûn kirin çima ewan milletê din yê ne Müslüman yani ewana çima nebirin çi bû mesele yani axa Qazaxistanê tijî kirin hewqas pêwîst bû نه کاک دورش نه مثلا نه آفا قازاستانی بود 37 ساله سرگونیا یکی چه بود اون زانن از حساب دکم سرگونیا 37 ساله به ترکیه وگره دایی بود او سرهلدان کردستان ترکیه دا چه بود شیخ سعید بود سعید رضا بود وانا دولت سوویت را خبر دا و که کرده جوه ارتی به نهلدانه دا 30 ساله افتانومی قدقه کرن 37 ساله جی کرد را کرن جوه داره ملت باشخه مثلا ترک بون قراچاینه آلمان گله ملت هاتنا راستی هاتنا سرگون کرده این گوش بون اولا گش 44 ساله هاتنا سرگون کرده کرد جارا دویمین گرجستان 44 ساله سرگون کردن او شهر آلمان وگره دا بو شهر دنیای ددا وگره دایی بود و او ملت دولت اعتبار پی ندهانی او را کرن بر سینوره چون که ترکیه دوست اکی بو آلمانی بو yani mesela Türkiye وگره دایی بو گشت yani mesele ali kitajiyem bejin piştaxu leneddan greneddan neyse baş em aynı perse mamoste taharcı bikin hun çil bejin mamoste serve perse hun hiç teve bikin keremkin mamosta hunzanın he İsmail Ağa Sımko ilanı dest bekiri bu piştiyara سردانا گری داغی دست بکر او داره کمارا آرارات هاتا علام کرنه او چاوه ترکا خاصش ایران قواته لی اسماعیل آقا سمکو پیشیا ایران بری نهیشت سبا و گاوه جی ستالین و آتاتورک سبا لینیزم هبرا باش بون سبا و یا جی او بانک کره ستالین جی تایارا قلوس کرد چقاس لشکری komara aratı hebu tavi bombe baran kır tavi derbeder kırne şundattır komara araratı alt şu piştiya Atatürk Stalin Şah karar kırın ki sinyorda çıkas Kürt henin em wan Kurda civarı ona koşber bikin lemaj Nakçıvan Ermenistan Georgia çıkas Kürde Sumane bu hamiya sürgün kırne Uzbekistan Kazakistan Türkmenistan Kalkem ona jibirne Uzbekistan'ı. Türka Nakçıvan'ı hatta Bararaş çakaz Kürt hebu aliye Türka birine İzmir'i.
ایران نقشوان حتانی عراق چقا کرده سلمان هبو برن خراسان وان برا کرده سلک کرن و پشت را که رمضان یعنی رو بانکر وقتی شر هم دنیای دادا یعنی رو دیسا گاو آویتن چه قصد کافکازیای نتوا کم جمار هبون وانا توا جبرا دور خستن لم مقابل از شتکش بیجم که وان کردا که نقشبان ارمنستان دور خستنشون داتر ترکیه ارمنی هانیم تجو وداری کرن و تشتکی گرینج وداری هیا که و مسئله و کردستان سورجی شو یعنی به گوتنا آتاتürk ستالین و کردستان سورج ortaya هلدان که لسوویتی دا مسئله کردایتی نمینه یعنی آباد تشتکا گرینگه خوشیه گوتنه یه ما مستطار نزینگی چل نه کرده نزینگی سرچل گنده کرده جیواره کالبابه اونا کوشبر کردن لازم بیجانی زنگازوری هانیم تجی آذربایجانی کردن چه 4 سال دیسا ورا کردستان سوردا کسک ما بون نهی وناجی کردن یعنی اف دیروکه که تایبت پیوسته یعنی تماشاوان وانتشتا بزن و ببینه کرم کرد ما مستطار گاگ دولش فرمو گاگ دولش چما قازاقستانی و ارد قازاقستانی و نگریداییه چمکی کرد تن نه قازاقستانی این قرقستانی ازبکستانی آسیا نوین 110 نعیا بلا کرد 110 نعیا کرد هاتا بلا کرده اون هر سرگونیا دا tamam برسا هری بالکش اوه که یعنی ام بیجن Kurd sirgun kirin ne olsa. Çıma Kurdi Sürman sirgun kirin, çıma Kurdi ezdi ver hiştin. Çıma yani taybeti zanesti cüdatiye kirin hava cum'ata Kurda. Yan henek parastın henek gevki kirin. Mesela mesele evi. Eğer usaninese çıma Kurdin Sürman ji esker şandın şer, ji Kurdi ezdi ji şandın şer, ji millet edin ji şandın şer. Yani dibijin mesela kim netev ne şandın şer gotunu bira kokavan ne? Yani jivan kim netevana şandın şer emzanın yani nav hen yani insanı ki emzanın hen. Mesela disat yani evkek politik çad beji zar eki zrav orada hay. Avra yani kerem axu vekin yani kerem axu. Kak devriş. Kurdim Müslüman zero فرق چو نوا شرده افراستیه زف کم چونه شرده کرد میزدی اونا همو یک کرد یک گرجستان دیجان اونا نه 44 سالی است هات نسرگون کنه اوجی همو بر نشرده میرون همو بر نشرده ایجا سرگونیا چما کرد دی سرگون نکردن کرد مسلمان چم کی کرد مسلمان ولید و گریدای بو گلکی یک او سرهلدان کردستان و ترکیه داشت نکرده به کرد مسلمان و دهات کرده لما اونا ادبار خود کرد مسلمی دولت ندانه سبب او بود yani em bejin Kurdeki derbasi uyali erez bun ez nabijim sinor ev kesi Kurd perver ev kesi kurdevar wan sinora gele nas nekin yani ev axaji Kurdistan'a sorva jem girenedin ev axaji vek Diyarbakır'ı vek Merdin'i vek Kars'ı vek Erzurum'u ev derji Kurdistan'ı diro kavet işte gidin yani mesele evknini Kurdi ki derbasi uyali erez bun yani heneka taybet embejin Kurdi ezdi xo garantiye da hesab dikirin eri yani Kurdi Müslüman ser vek divarı ser buze bun li Kurdi Müslüman Kurdi ezdi xo rahat edi azat bunu xala usa hesab dikirin eri ma musa taharuni çi bejin serviyeki yani ایلو هلدانه ارمنی سوا کارخون جداتی خستنن نابرا کرد ازدی و نابرا کرد سلمان هنگاجی هبو وایکا هنگاجی هبو کرد ازدی خورا نزین گرتن سوا پشکری بدوانا و کرد مسلمان جی
دور خستن شاد دجمن ام بیجن تنی از کارون یا بیجم 1897 ساله خاناسور ارمنی ناو 20 روزا دا نزدیکی 40,000 کرد سلمان قتل کردن لی و داره دسته خود ندانه کرد ازدی و داره اونا بزانه بون به پروگرام اساکلن که وقتی کرد ازدی بشکریا وان بکه بشکریا کرد مسلمان نکه چا که شنگال دا وان داویا که بیارانه بون هنه چیز از گلگی هورگری نکم لی سبا و گاوه جی تمه از دویجم چی دبه برا ببه ازدی ببه مسلمان ببه خریستیان ببه یهودی ببه گرینگ کردایتی پیش بکبه کردایتی ببه آل هم بگیرن مامو ستار هم باوی تو بکن دین سر دینا دا بکن هم تو وقت تواقما ناوه تو وقت یکتیاما ناوه مامو ستار به باوی داجی ارمنی کرده مسلمان بردان درخستن 8 ساله لی کرده ازیارا دن یوخ نکردن اما مثلا دجمن تمه خبت یکو جوداتی بخه نابرا گل کرد باش مامو ستار کرم اخو برسی وکن بگیرن گلک پرسانه گلک تشتین بالکشانه هون جیوی مسئله دا تجینه ام بیجن yani زانستیا و ام دخوازن تماشاوانی مجی لی فایده بگیره yani خیر آوه ویالی دا بگیجه جمعتی لما کن و پرس گلکن تشتین بالکشانه لما کرم اخو الی او yani meselenin mijarên hûn qalê dikin jî tên hey ber hey tên me ge hazir kirine niha dîsa mesela sêyemîn em video yani hevpeyvîna we û nemir Mihemedê Siloy baba yani hûn baş zanin ez dîsa jî temaşevanê me bidim gudar kirin beyra pirsê me werin rotem nêrî Abdul İslah bû Ramelî bi hat gotam zehmet min got çêgo tad xwazin hinde angêtî da wer angêtî hem yê pere min nede xwerbeta te hebe min got pere miran ne lazim ne angêt min got çekim miran lazim yê çûnek çî hatiye ez ji herin Abdî Islah min got çûye Mehmedê Siloy min çûye pêşeş me yê me çûne yek nehatiye ez ê ku de herim min got naçim na kinek me naçim pêşeş rewşin de cihata min got em nizanîşê min got çiye got wê bira ben pêre xeber din diçe ew bişîn naçe خود برام زهره گذارن همچون پالکون گولیان یلوان هوا گولیان یلوان هم دانه خبردان گوورم تبشنه تبلیسه هر بخونه پریز رقم کسی باید نکر هر کامسرت وکرگی بخونه ورته راز بچه بخردی جاسوس بخردی اری مگو از ناچم گو چما ناچم مگو ناچم چون واقعا هم بشین اگر مبشینی از دار دونا پیرم هلا سر چه داری نسر کرده برگولی دا گو لیتو نشی که سر داری نبونه آزوه ملتی ده گوری خلقی باشد که سر داری نبونه آزوه ملتی حرکت دو دامانی تو گر سر داری بونه آزوه ملتی خون ملتی تا تنگاسی ده تو گر سر داری اوی گود نشون راست دستم سسبون مگو تا بلیس از هرم گفت تا شین بناوی برای هنر گفتم میشین لیت روسی دانی برای آونا روسی بخونه آونا یه کنونی برای کات روسی ندارد کدام که بشین اشوم تبلیس سال نیوکی مراد خان و ارتدا تبلیس بیان شش بعد دروازون گفتم میتونه ایران ندا گفت حکومت کردال ایران چه بیه ام میتونه ایران ببینن از برم ایرانم از 4 سال داد از برم ایرانی از برم ایرانی از چون میدرد بی محمد سوری حکومت 3-4 سال تو نبوده وزیر نهاد جوره وزیر خلق الحکومت ها کدا حکومت ایران دا محمد بد خردی از چون هم ربون هم ناسابون از برم با محمد قاضی مرا شابو شاکر زال جهات ایسا ها رابوی گو چقدر تانی من گفتم ارسی زمان و جمع ازان گله مرشا و گله خاش بود گو نه محمد قاضی گو و معانیک ببر نماینده قربان جید ده خوندشینه با من قرمه تلنگ و فلان بیمان بستینن ده اون را عذیت چین زمین نزان جه نزانن اوا تلفن هاوی اوا آدرس هاوی کیت دشینی برا به باوی به دستی وی امی هر چی بینه تدا مویز گو باش امرونش
درو دروازم نهر یکانی و هوا بارزانیه مصطفی بارزانیه گو پرناس و ناس هوا سرکار کرده اوکیه ایراقیه ام تابنا ناس درو جسی را جورم با ایمان باش از هفته که هاورمم ام زبرین هاتم تبلیسی ایسا باش اونا دهاتم تبلیسی دا ترنگ دخواستن автомат قرمه автомاشین توب جبرخانه دخواستن تانک حکومتش نداره گفتن بگم اونا به چی ترنگی و یک گله آوی دیگه سه گله پین گله آوی نبینمه همه پیشوام автомат تازه در کدام هم بنوام اوناش دانی او ترنگی بدانم مجو автомат داره بول автомат مدانه دان چقدر ترنگ دانش مده جار ویزیتش автомат داره دلشون باشه 14 автомاشین گروزه و دانه داره لی توپ تانک ما ندانه داره از باشه هاتم پیمرانزم چه بگو از حتی اولون من 14 автомاشین تانک گروزه و دانه یاش یه پینه ترین تشه باشه دانه داره باشه از هاتم مکتب کتاکر اشون ایروانه چون ایروان از خواشی ایروان اشون نورم خونم از هاتم مراد خلقی بله پرسامه سیمین سدم چی بو که دولتی به اصرار کرد و تایبت جی نمر بابایف کرن آجان بو چه خیراوی ملت را هبو مثلا چما محمد سلوی بابا چما نزانم نمر وزیر جبار گله کسی نمر خوشی دجمر ناویوان yani bu çık Kürt kirin ajan mamusa tahar kerem axu bersi vakin u belav nekin ev yani vi dereki de undkarın tişteki bejin çıma taybet Kürt kirin ajan yani Muhammed Esloy baba xuj ajan bu yani ajanti dikir çi bu ajan çi bu mesela xeyravi milleti ra çi he bu keremkin یک تا ارتودویزی دنگ دیده و دمی وقتی دولت سوویت نو هاتو با آوا کرنه بله کومارا محبات دست بکره بود تنه کردنی بون ساجی آذری بون ساجی ترکیه بو اجبرا مرو آماده دکرن دشاندن بنرن yani او دولت و داره چه پلان پروگرام حذف بکه چی وانا همبری دولت سوویتی هیا یعنی وان بویارا سوا هیم ببین وان مروا هند کرن دشاندن و داره وکی درباره گله کرده ورا آگاهداری هلدن بین سوویتچی چه بکار و آلیکاری بکه وانا و یکی شیخی من کرم کن هونی چلی یک دار آجان گوتی نراسته محمد اسلوی بابا یا وزیر نادر اونا نه آجان بود دولت سوویت اونا نه خود بجد و اشاندم به سال نیوه که مخانگه اونا که رازویچک داد نه اینکرنه دا که هستای بیشغلی اونا که شیوردار قاضی محمد یا طرف سوویت داشتان نویداره دا مثلا بگش همون تاریخ زانه کوورا محباد به دست سوویت داتا آوا کرنه دست سوویت داتا آوا کرنه سوویت جی کرد سوویت هیم کرد زانه شاند وردا اورتا مثلا قاضی محمد حکومت محباد او سوویت ده اب مروانا کار خباد دکرن شیوردار داد نه از سوویت اونا نه آجان آجان یک دوریش ببورینه آجان باش که گله کرده راستی آجانتی کریه چون دولت ترکیه گلی جورا دهانی جبرات گلی دبرن او باش که لعب انسانانا اونا مخصوص سوویت هیم کرن شاندن وکی به دست هم و آلیکاری هم و کوورا محباد به دولت تا سوویت راستی بر سر سری دا دخواد دولت آوا بکن کردارا شیخی من اگر مسئله سایی ببخشین یعنی از گلیه و دبرم مجبورم جبرک تشتین بالکشن بلاو نبن برا yani eğer devlet Sovyetistan az nizanım Sovyetistan ahek mezin bu gel o deri yani
politika wan gıvek hev nedmeşya. Mesela kovara Ermenistan'ı tiştek dikir, Azerbaycan'ı tiştek dikir, Moskova'yı tiştek dikir yani Urusya'yı. Eğer devletek hevkas mezin u kuvvet dixast yani Kürt jiwer devletek embejin müstakil serbixwe yani ji otonomiki bistînin. Eğer hevkas daxaz dikirin dixastin yek çima Serhildana Agri'da Alikari'dan Devleta Türk İran'ı u Sovyetistan'ı Sinor'ı xpaşva Gre'dan Hertiş'dan Birin yani Kürt kirin wî halî yek adu da çima Kürda bawer nedikirin Kürt şandin der sirgûnê Asya navîn kirin çima mehebatê alîkariyê xadê giravî didin Kürda ku alîkarî didanê çima em bêjin serokên Kurdan yan jî pêşengên Kurda yek û yek dar dakirin boçi yani ev tiştana Kak devriş dünya îrojî wî zamanî jî dünya diruye her devletek hûn baş zanin tenê ji bona menfeta xwe ji bona kara xwe mesela siyasetê dimeşîne ya dijminê Kurda ev devletek mesela Kurdistan nav lepê wan da ye Türk ve İran ve Irak ve Suriye ve evana her tim wexta lê nêrin devletek pişta Kurda digire Kurdê serkevin evana xwe zûtir ke digîne wê devletê tiştekî lazim dirê jî wê devletê dikin ew jî difirûşe Amerika jî Kurd firûtiye İngiltere jî Kurd firûtiye Sovyetê berê jî Kurd firûtiye ji mesela mehebadê çima Sovyetê rastî dixwast çêkira Sovyet çima paş da xwe kişand 1947 salê Amerika bomba atomê havîte ser Japonyê wê ve Sovyet da tirsandinê İngiltere ve got dest İranê bikişîne niha eka askeriye ya NATO heye NATO jê dibêjin ya devlet Amerika'ya û çaxê sê ev hebûn sento hebû sê anto hebû sento destê İngiltere dinêrî İran jî nav da bû belê İngiltere sento İranê tenê kovera mehabadê tep nekir askeriya bloka askeriye ya sento bi teyarê İngilê ve mehabad hiç kirin baş em bên dîsa mijarekê din yani ew jî em wisa qebûl bikin helbet wirda gelek tiştên balkêş hene em lez û lez pirs gelekin wirda pirs gelekin ev serbisek ne pirs gelekin mamosta tahir keremkin îro gekê Ramazan dibêje ewa ajan bû ewa çeks bû yani çeks ewa bi zimanê Rusya ajan bi zimanê Tirkiye yani ewa jî her jî hem tiştekin yani giliya bibin bigînin bînin yani her jî ew tişt bûne zamanê da lê miqabin hildanê yektiya Kurdayetiyê û çax jî nebiye binêre şerê Dêrsimê da Kurd hemû halîkarî kirin Rusa İngilîsa ji walê derxistin Atatürk çawanî serê gelê Dêrsimê nêzîngî 2,000 kes jin zar kuştin hê jî dibêjin hê xwe dibêjin ku me şaşî kiriye gelê Zîlan bêjim Girîdagê bê kîjan bêjim yani îro ewa bê tibaqiya gelê me Kurda Kurd xelqê ra dijmin ra jê hatiye lê xwe ra belengaze çayîro belengaze seva wê bavê jî niha pirsatiya ser mesela Mehmedê Silê bavo werê em bêne serwiya da ku ewana bi gotina wiya xwe da yani îro ji Nexşivanê Nûraşînê hatine sirgûn kirine çûne Uzbekistanê ji Uzbekistanê yan vê derê ewa xwe qise dike wê hevpeyvînî da jî heye rewanê dixwîne çi dike çi nake baş rewanê hatine dinêre ku eske tijî bûne gunda gund bar dikin dibin yani em mesela ser van mijara em gere bisenin baş ew mijara sirgûniyê me qise kir yani we bersiv da na dîsa mijarekê tiştek balkêş hey ez wiya jî
به ویدیو پارو بکم برای تماشاوانی ما گو بدنه پشتی و هم سروی قصه بکم برای خلقیم رو که من هری 45 ساله مها آگوست یا سنتیابر من هری گوگای سکن در راه از در یام خانه مجد طبقه در بشه ویرم پی من هری مستوى بارزانیه آب که مستوى تو که در را که گو حاضر ببینه توش کتی فلان بگم گو جانم حال کیا تره ما حکومت ها کرده چه کود زانی دو حکومت سه حکومت چه بون یک یا فارسا یک یا کرده یک یا آذربایجانی ها گو فارسا گود کازی اونگر بزرگم بهتر بگم گو مگو نه من در تو عظیما مگو گو فارسا هجوم کرد گو بر هجوم سر آذربایجان کرد گو قوات آذربایجان نگشته آذربایجان به سرکار پیشواری پینسه سه مری و گو روین گو چون با کنمان جوار امیر برم محمد قاضی رام گفت اول امیر برم محمد قاضی صدر قاضی سیفی قاضی رحیم قاضی گو امیر برم گو نم نروین گو جانم یه به مقر کن گو نه آخری گو اونا نروین گو منیر نقلی از چی باق مقره گو اوان راحتم بله برسا چاره از هیوید کم هون جهنکی به جسارت به جلعت برسف بدن سانسور اکتن یعنی پشتی هلوشینا کمالا محباته نمر بارزانی چه مهات سوویتستانی یانجی وکی یعنی نمر بابایا خوش دبیجه از شما خو بدم کشتنی از درکت مادم یعنی اوات تی وی معنی که نمر بارزانی محبت هیچ رویا چی کرد چه پروبلم چی بود یعنی اون چه کارن بیجن و در عقیده از وی مسئله دا من چند سرکار پارتیا دموکراتا آذربایجانی با من هفیوین هلدایه وی مجارده اوانا گلی گوت نکو وکی میره کی مینا برزانی ناو آزاریا دا هبیا چه کردستان محبت چه آذربایجانی altına çüldü devleti Sovyeti Berzani Xapan govarin emi verda karixun amada bikin emi hezb neva huni herin ve mesela carek me xalas kin le mekabin Azeri uçağı demokrat hatne şundatır Berzani Xapan'dan hanin vederi hanin şundatır Sovyeti Amerika ve Angliya ve Giliyakı kire yek da devleta Farsa dara saknandine lehune akas neft bedneme da sabah o nefte Sovyeti Kurda ve Azeriya frota Farsa jibrar Azerbaycan eji tu salaşındadır Kurda sürgün kirne Berzani ona pensi şar kesi sürgün kirne Uzbekistan'ı bura girtin yani Ertiştan'a او demokrata Azeriya haya men juana hayfevin haldaya hayfevin ona bu amin hetsene yani gotna ona got bekiji dveja ko nav me Azeriya da du mere mina Berzani hebya na devleta Farsa tenabu giliyoy merbiye baş şeyh hemen tişteki hum bejin hen gelu ya jak devriş az mecburiyeç ko Mahmud baba بیست او ویدیو خو بری ما تهار کشاندی او همه چیزیه لی زانبونو از زانم اما مثلا اما مچاق وکری ولی از وی گوتنی زانم یا که از وقت بین مزدمان قاضی محمد قاضی ملا مصطفی برزانی دیگه آله دیده دوی یک وی آله خوب بده خواهی که توی در که هره او جوان پیشمرگا و درد که تی او آله قاضی محمد دای دست ملا مصطفی برزانی یه حوله موزه دا سکنیه از بار ناکم ملا مصطفی برزانی قاضی محمد وانا هیچی رویه از وی بار ناکم اما یک خیصت ملا مصطفی برزانی با تکشه ملا مصطفی برزانی نه انسان یک برابر از آف هم بکن حتی این روز دیگه از سازانم والا Giliye geki Ramazan da rastikaya ava vederi Azerbaycan'e bunu yani iro mesela klos kır ki em xapandan hunanne vederi hunçma heznadname em herin alikari muhabbate bikin sabah uyaji wana jvra nav çan roja da sürgün kırın bir Uzbekistan'e ez xazım
خیر هاتنا میوانا بکم به دستور اوه همیشه بوما حرمتن همیشه بوما قیمتن و وقتی خود ددن ما متماشد کن سر چوا هاتبن تایبت ناوه که دخوازم ناو دا بیجم ماموسته دیروکزان و نویه کور حسین پاشای حیدری کمال سبحان داغ نها اوج متماشد که ام خیراتنا ماموسته بکن برا چاد بیجم باش ام دیسا هرن مجاره که اوک yani دیسا تشتکی بالکش دیسا به ویدیوی و داویه دامی صحبتک خاش بکن نانک صبر و کرم آخو صبر میچو اونا دیتن میچون دیتن در روژا ورا ما روژا سیم خالق بر اینستوته دا اینستوته کسی گید خالق اینا سرمه دا خواهی نسا میگو پاشم نیپرمش گو تو بوی والمی گو فهم هل کاغذ کنم به کاغذ دادم گو نی کلتور نهتین مدنیت اتونه شوزان خبر دی گو تی تو پوی پایتمو گو چی بیه گو نه شهر دست بیه ایشم هیچ رجومی سرمکیه شهر دست بیه گیش سباس ها دید بین دربند دادن چه این سو چه فران چه بیوان از وریم هاتم بالا بخون مال من نیره اونا چونه به حسن دریا ما تو نو چادر رادیو تو نو من دانگو گیت جوین ها دم برونن آی مستان بختی و ما نام ملت یا بجی جی ببینه اما ویشوی من مال خودم ام روین هاتن ام هات نهیر مستانه گو من زوزان قضل جارته مالا همچون با مالا رزدو دا ما مالا رزدو پاشیم جامعه را امران قبول کرن کمک دارم مدا شیر قاطع رون فلان چکون اونا دارم مدا امرون قبول کردم وان اورا یرگون نگذارد بس ما پرمرم هر خورا چکری خورا داریم اورا ما کل ند به نسکری دا ایرمنستان کل ند دو ملت چوک نم نسکری ملت چوک ببین کوکامته برینی دا بناش ملت چوک ند به نسکری کی ملتی افتانام و رسول تو نو ند برین ولی کی با ثابت دا ملت رسول تو ند بله برساب ینجمین بو اول بیجه نه پولیتیکا شر هم دنیای دو امین جبو کردا چی بو چما مسلمان نده برن شهر چما ازدیل تفید کرن چما نزان yani ev چه siyaset bu چی بو اگر کرد کاک دورش ببرینه از بیزنات خبر دادم استغفرالله کرم کن کرد سوویت کرد مسلمان نبرن شهر چونکی کرد سوویت بری شهر سرگون کردن 37 ساله او ملت هات نه سرگون کرنه جماعت که هات آسیا ناوین قزاقستان اونا نبرن نچونه شهر دا اونا ادبار اون نکردن نش بونا ملت چوک بوله ندبرن شهر دا کرد ما ازدی یکی کرد ما یک باطم گرجستان دمان 44 ساله هات نه سرگون کرنه او گش برن شهر دا اون میره اون شهر پشت شهر و گریان گرجستان مال اون تنن جن زار اون تنن سالا با جن زار آسیا ناوین قزاقستان دیگریان او نه مسئله yani minak bavi kaki aziz yani nemir kaki aziz jo ne bunu millet çok bunad برن شهر و رو نروز میو نسونه والا کرده که هات سرگون کرنه او ادبار اونتنه او برا برن زانی برن خبات دا جرا روسی دویجن ترودوای ارمیه اسکر کار امیر ما همو 4 شهر 37 شهر دست پی بو همو به پره کار دکرن دخبتیم به معاش حتی این شهر خلاص بو حتی 45 ساله کش که کار به معاش دوچون کار دکرن جرا گوتن اسکر کار ند ادبار ند کردن ببینن ناف شهر دا لیورا دانه خبات به پره دانه خبات دا کرده ما ازدی برن شهر چیم که او نهاتن سرگون کرنه اونا گش برن شهر دا کرده ما باطمه نهاتن سرگون کرنه دست پیکا شهر او گش برن شهر دا میره اون گش برن شهر دا yani burada tiştek derdi kevi ev ki بخوشی فهم کرنه که yani ما وان انسانانا خورا کرن نیار ام بشینن شهر جیه مرا نیار تیب کن البته ما مستهار تشتکی هم بیشن هنوی درخی دا یا که رمضان گله کی او نقط که
گرت و لیدا مروک ایروژ آلی مروکش مالا خو حال خو ببه اوای جی کتنیه چی بکه یعنی واندشتاجی دولت سوویت دید وکی آقاسی ظلم هانه سر کرده جیواری وانا کرنه مال حالی وانا برنه وان ترینه دا چقاس مرد مرن میتی وانا ندان همه ترین آویتن یعنی واندشتا او دولت دید او زانه بکو او کسانا کداجی هرن جی بکه و یه پینا بابی جنبانا دا لما جی کرده نبرن کرده را بعض حیوان دوار دانه خواهی کرنه سبا فایده دولته که اگه رمضان او چطا راست بود یعنی ایرو تنه خیلی خلامتی چطکی نکرن سبا کرده کرد خواهی کرن سبا دولتا سوویت شروان بون گابان بون یه عرد درشاند یه گرم درشاند خیلی خلامتی چی بود قدشتک سبا گاویجی مجرانا بون که اگه رمضان راست بشه شما کرده گرجستان یعنی یک اونا روسا ده بو شما نبرن یا شما برن چون اوانا جیواری اونا دور نکرده بون ظلم نکشانده بون اوانا جو آرخیم بکو وکی اوانا هم دبن یه پشکریه ما بکن لی بابو کالمه تواج مال حاله اونا ناب حتی که درخست مال حیوانه اونا همون اونا دستندن سیار کرنه ترنه بارا ریکرنه بر قازاقستان و آسیا ناوین لماجی باوریانانا نهاد کردان نبرن روژا ایلو اینجی شما من قازاقستان چه هندا کری بو یعنی واری کال بابه ما بداری هبی ما برا چه هندا کری بو هم چستانه هنم که یعنی گرک وان دیروکا هم بیر نکن روژا ایلو اینجی آلیک ایتای آلیک هندستان آلیک آوروپا کردمش باکور باشور دکشه کدا حیا کینگیه بکشه لبم جیوارم کرا دیدن پیوستیه یعنی ایده صد بجم ام کرد ببینه دست یک نه روا ازدیه سلمانه علویه خریستیانه یهودیه یعنی برا کردایتی دست خدا بکنه آل هم بگیرن وکی کردایتی دست نه آل دا هم نگیرن ولی از دترسم سالا کدنه بیچاره اینه 100 ساله لوزانه چه به تشتک نوه کردایتی خلاص بچو گره کی جان گل ناب کی جان والاتی دا درجی نتوای هل دا ویا کردایتی خلاص هر لماجی پیوسته کرد هم بگیرن کرد هم نگیرن ناب نه دولت ما مستطار ام وان صحبتا بیلن داویی ام پرسا خلاص کن پشتی راحت ادیون خورا گور او که خسب نه دیسا پرسکتی کرم دار بن والله هر هفته داد شد ها از شما او را باوی او داد یه را نشان کسی نبدان و گل جو کازی پاردانی توی دکرین نر سره آخری عوید گو از خازم هر بود حکمت گو جانم جیب اینا منا کز منا کشن اینا بکن کس خاطر اینا خبر اینا که دوی بکشن مرا گفتم جانم گفتم ناکشن دیگه جه کف سه چهار جان هرن هم جه چون مثلا تا تیمه سیاه پشت توی کرد هم چونه ویلای دار من میاری کف شبون هم چونه ورا حسن محمد کرد بین شهر جون مبیر وراجی بارزانی مرد برا ورادانی 1966 ساله نها مویا بر ازاد من مال من دیر عرکری من قراب این گوزانی بارزانی هات برا گفت تو نبوی گو مریا رات گو بیجا محمد از چومری از این نیم از خدا دوین نظام او 46 ساله نه نوبره بارزانی رو آنین ارمستان آنین خدا برین باشه دوین برون ازبکستانی مانده بودم اما هایا دهات مثلا بله پرسا ششا چما نمر بارزانی راحت ندیشت نواجواتی دی پیرا چما وری کرن شاندن کمالindin چما بوچه چما نوا کرده دا نیشتن یعنی ام بیجن کافکاسیا آذربایجان به ارمنستان به نوا جمعتا کرده دا بو ام بیجن کردی ازلیجی پیرا ریز دیگرتن حرمت کرن کردی بسرمانجی چما شاندن یعنی وک وندا کرن یعنی اون وی درقی دا ما مستطار اونه چی بیجن 6 سالش که به محمد بیجن قاسمی لعراق سرالدان چکر به آلیکاریا دولت سوویتی او خبردان کرده بود که او داره اتونومیا کرده به داینینه
Uşağıcı bira çend sal bu Mela Mustafa Barzani vederi amadakari kiribun u Merve xum ve avana jura çuna Irak'ı, çuna Bağdayı u vederi ev mesela rakirin, mesela otonomiye. Le mekabın devleta Türk'a rabu ve mesela disan ne iştin? Yani iro serhaldan disa çebu Saddam faşist hatta ser taht و دیسا نابرا عربا کردادا شهر دست بکرین وان شهر رواجی روش حتا درکته دهلا ایروین یعنی هم رمزانن یعنی ایرو صدام چکر چنکر جک کیمیاوی هفته نه ساله ایرانی را کتا شهر دا چقاس کرد گنده کرده هاتنه بلا کرنه یعنی وانشتا هنزانن پرندککی سبب گاوی uşağı mesela Kasım'ı var yani plan program Mela Mustafa Barzani hertim zindi birine Bağdayı. Namen birine Bağdayı ne persi? Çıma embejinjik yani hatu Gürcistan'ı, Ermenistan'ı, Azerbaycan'ı wan dera. Yani Kafkasya'yı bu. Çıma piştiği şandın Özbekistan'ı nizam kuderi nava cemaati berili de parastın. Gutun ite kuşun. Ne diyiştin nava cemaati? Ne diyiştin şahi davat nizam şiin şahiya? Ne diyiştin ciki? Mıkim evkt kirin ki mukatebet gutun. Çıma piştiği şandın Asya'ya navin Şeyh Ramazan Kerem Ahun çi bejinun evi derakida? Kak davreş. Sovyet rasta Barzani hatı bu Sovyet bir siyasete xun yali mesela Kurda da halhi yakin nekir bu. Sovyet dileyst be mekurda var ra dileyst. Çuma ne dişt Mela Mustafa Barzani az hafam dikim. Çuma ne dişt Mela Mustafa Barzani nav Kurda da jiyan bike. Rasti ji Sovyet mesela Asya navin ve Kafkas bu yan Kazakistan bu Kurd zaft بود. Karu bişan da navan da. Çuma nerşan? Çünkü Sovyet 30 ساله автономия کردا قدغه کرد. که برزانی با اتناف کردا سوویت باش زنبو و که برزانی بوی مسئله автономی مسئله سیاست همو را که ناف کردا دا کردا حشیار بکن. اجبونا کرد حشیار نبه ندیش برزانی نیزی که کردا به. وقتا محمد اسلوی بابا یکبون آبا کرد باور که باور ایرو گل کرد مدنرن او همو شهادن گل کرد آزیا ناوین قازاقستان باور ندکر و که افتانوم یا کرد آذربایجان هدیه باور ندکرن دگو تنجه دگو اوا چیروکه دگو اوا چیروکه و هشت ساله دگو او چیروکه او تشت ساله تنجه لیکن برزانی که دوره ببورینه که برزانی 47 ساله دا ناوا کرده دا بما کرده با تا حشار کرنه سیاست تا سوویت قوات بود میتا سوویت قوات دخفتی جبونا کرد نه حشار کرنه نه برزانی نیزی کرده و برزانی روش دلیست لیت نری بینه چه زمانی عرب را ببینه که عرب را زمانه که نرمال بدی تا یه برزانی براش دردادای کرانه نداشون بله یعنی گوتنا که رمضان راستیکه برزانی که پنس چار مربع هاتون آذربایجان وان پیشمرگا وان اتونومیا کردستان سوردا وان جوارا دا جوار کردن لی برزانی وی داری مثلا کردا خبردان کرد راد کرد سواویا جی من جعفر باغرو ترسیا و استانی را خبردان کرد وانا جورا دا سرگون کرنه چون که وی داری چند کردمه جهاتی اچاقه باغرو دابو کشتنه اما Mela Mustafa Barzani nemir hember rabuk koro çima tuyadı kuji. Suceyi çiye Kurdalama sabah haşyar kırna ve cemaate ki Ramazan rast vece yani Azerbaycan'ı bana İslam. Bele. Disa persek kerem axo besabir gudar bikin disa persek balkeş. Ben izlem hatın با کاک مصطفی گفت چی بود مگو حال کرد هایی گو مراشه که چی که و چی که یک و بگیره و چی که نه که وقت کار داره جارگه بنویسیم که نه کردن کسی ننویسه گفتم تو بنویسه میگو چم مردم زیادتر میگو اری میگو چی ما
گفت خود ویژی که وقتی بر من رازویت که جاسوسی دا من را گفت که سریع داینه بونه آزای ملتی ده هر کت سریع دانانی بونه آزای ملتی خونه بونه ویژی وقتی گاهی سکرن به واسه دام خاندن واسه هین کرمه ناقا سریع داتین بونه آزای ملتی خونه میگو براوه گفت نویسم من نویسی ماسکو را باکر را یروان را هر سری را نویسی من هر سری را نویسی من هر دو در بازو من رو که گازی کرد مرکز که ما ارمنستان گازی کرد واره ماسکو مریاد گاش سر کرد ماسکو هاتی یک مریاد گازی کرد اره شما بار گفت ده نویسیم من گو اره گفت دو مسئله واحد خاص دارم چه گو یک و نیست یک چه ما هم سرگون کردم چه شنگ من نکردیم من چه خرابی کردم هم سرگون کردم گم از جواب تر بدن خرابی و نکردیم هون نسل گوشی سیاستی نه هون ستالین قرار کرد که اری قازاقستان اری واله وان ملتان آقای تیجی قازاقستان برای عرضی بیجر بکن یا سیاست تفتونه هون کید خوازن دقاومه بید کی نخواز او را ببینه یک مثلا یاد تبلیسی و نویسی بجوینه لاشین کلبجر و را من افتانم رسپوبلیکا و چما افتانم رسپوبلیکا دای ارمنستان او را نامده گو موجی پراوی کرد که گو تا آذربایجان راست بگین چما در ودان ارمنستان چما را کرمانجا گو نامده کرمانج خود نخواستن چا نخواستن گو اینا نکرد گو نام کرمانجا و از حال من نام کرمانجا لاشین کلبجر گو هاد بگین گو راست بود نه قادری من حق از هنه امنه کنم اونا بینین لاشین کلبجر گیر کن آقای صاحب صدر محمد اسکندر رو یاسر اتفاق صدر سلیمان رحیم و نیسار کاری با گله کنه شاعری با گله کنه خوات آل سویتی دا نازله سویتی دا گله خواشی مهنه رایونا دا پراکرور محکمه فلان بیمان سرکاری رایونا گله کنه اونا بشکر کویر بین گو هم که جویان مقرار که مرا نلازمن توازه بیشن برانبر انکشاف بکن مرا نلازمن گو من گوتیه راسته گو و گوتیه ناکاش مد خازن پرده جی باشکت خازن بنویس نشانی ول و اون ناخواستن گو نویس هر رایانه نویس دام آگاه و خازون خازانی ها تو دانمون گو نخواستن اونا نخواستم چیکن گو ما گو تا پارزان هشتمیش برسا باری شدمیش تو او خازان خواستن آیدن به لنگ خدا گو هر بینی چه کردی گرن نخواستن رسول باشیره اره آوه فرمه امید وراد باردانی زمان تا در بازه کرد بله یعنی وردا دیسا گوتنه که رمضان tam evk derket yani KGB raşi gelek baş dixebiti baş lekolin dikir u zanı bunji Nemir Barzani vir cemaati yani hişyar bike rakı serpiya nizanım çi wan diştana hebun le em ben bir saxwa heri balkeş dibêje otonomi nexastin Kurda bi xwe nexast ev tiştekî yani meriv nikar bile serê xwe da xeyal bike yani mafekî bidin te û tu nexazî çi meseleyê gek Ramazan kerema xwe hûn dikarin bersiv bidin kê nedixast bo çi nedixastin çi zerara em bêjin mafekî jî bigîşta Kurda zerara otonomiyê çi bû boy Kurda yani em bêjin tarşê wan, rizqê wan, mal milkê wan, tiştekî wan ra zerar hebû. Çi problem bû? Na, kak dewrêj. Ez bî sevat germe ser wê wekî eka mîta dewletê ya Sovyetê zaf dunya da ciyekê digirtin. Zaf qewat bû. Mesela wexta wan ra lazim bû çend kes hîn dikirin derxistine meydanê da digot tê ha bêjî. Mesela ez bawer nakim Kurdê Kurdistana Sor gişka avtonomî nedixwast. Tiştê sa naqewime. Çato bêjî mesela îro tu min ra bêjî were ez bîxanî bê malê bimete ez bê min naxwazim xwe ez koçê mame. Tiştê sa naqewime. Îlam dewletê çend kes hîn dikirin, çend kesê xandî mesela derxistine pêşiya dewletê digot ez datim digot min digot na me ra nelazime. Tamam. Ev dibû dengê millet tişt.
اصف هم دکم والا مامسته تهر کرم گکی دورش کرم کن فرمو وی چاقه سرکار دولت آذربایجان کمپارتیا وانا ارمنی بون سرکاری وانا ارمنی بون 21-29 ساله کردستان سور هاتو با رزگار کرنه چه کرنه مکتب زمان کردی ایرو لیتسه حتی اونورسیته روزنامه کردستان سوویت daha دواشاندنه و مقابل uçağı به گوشاندنا سرکار حکومت او ارمنیانا گوشاندن دکرن سر رهبری کردستان سور لماجی اونا تترسیان وکی کردستان سور را بمینه پاش وقتی او قرباغ چیا که ارمنی لینه اونا یه دست اونا درین ارمنی درین او جیوارانه یه بکوه دست اونا لماجی اونا به پلان پروگرام کردستان سور پشتی سردان آراراته پلان پروگراما ستالین آتاتورک یعنی اواج هلدان که و ناو بریده اوتونومیا کردان نمینه باش وقتی مشکل سوا ترکیه رانکه مثلا اوه بله از باورم شاه محکک رمضان جهاد که من و پرس دار رواندن از باورم یعنی اون اوتونومی چما نخواستن از دیجیتال شروع بکن که منه نو 4 ساله نیسا به پلان پروگرام او 7 ناحیه کردستان سور بو به زانه بون بالا کرن جماعت تجی کرن ناحیه جودا وان 30 ساله دا وان جماعت همی اسمیاسا کرن شون وان 9 ساله دا که کردان سنگی خواستن دهاتنا موسکوای دگوتن هم کردن نه تو وانا تران ناویجن از کردن دیویج از ترکم یعنی روشکه ها نبوی ها تسری گلیمه بله که رمضان که دورش اگر کرد نه دولت سوویت ندخواست لماجی 1000 پلان چه دکر و چه نکه به دست کردا مثلا دست که باید ندخواست به آوا کرنه دا اوجی بسبب ترکیه جینار بو ندخواست به آوا کرنه دا مثلا چند کردیس دوباره دکم چند کردیم دکرن دگو ته ها بیجی خلاص بو شو اوجی دهات دگو مرا نلازمه ریت شکل نه باشه دیسا سر مثلا اوتونومی گوتنک نمر هی ام گدار بکن پشتیوی ام دیوی مسئله هنک خسکن از کدن رازویت کنه ایلی ملتی پیشتاب نامونا ملتی پیشتاب از دهمش ندمون به کرده او چاقی نامن نویسی مثلا ارمنستان را و من را افتانم رسول بدن ارمنستان گو ام نکارم بدن عرض متن نه ام نکارم بدن مگو مبیجن جیکی در ارمنستان گو عرض متن نه نکارم بدن مگو شاقی هوا چند هوا را من حاضر کرد که من شان ماسوای رستالین را من نویسید من تین افتانم حکومت من را حکومت چک افتانم رسول کرد من نوانده وان نویسیم من را ام نکارم بدن کرد نخواستن مثلا کل لاشین که برای نخواسته اون و هم نخواستن و هم ها مثلا ها درشت بود دو سال شو شما کدام مثلا کلاس کردستانه مثلا کلاس کردستان پیشهاد مثلا کردستان پیشهاد گوتن که لاشین کلبرجار که باطل زنگیلان اوانا کردستان راستی جی باشه هر بود که براد جین 450,000 کرد 450,000 کرد راست نامانده همون آذربایجانی لیده گوتن 450,000 کردن ارمنی همون حتی 130,000 ارمنی هم مسئله دانی بکن او اردانا بنمه امیتی همون افتانام رستورا کرده آذربایجان راضی نبود مسکو ترویش بود کو گره بده کردا دا بده ارمنیان دا برادر رسپوکا جماعت پرسین رفرندوم درواز کردن جماعت پرسین جماعت گو هم تب ارمنستان نابن اما بمین تب آذربایجانه
او کردانا مانا تب آذربایجان تب ارمنستان نبون لی او مثلا ملتی نامرا مابو بله یکمین شیخی من از ورخنه دکم دو جاره هون او که گدار نکن دهرن کرم اخو گدار بکن که مسئله که بالکیش یک داویه دهنک تشت امی قسکن دو یک دورش از گدار دکم شرف متن ویدیو تمرین tamam. Gazi gotne Ahmet Esli çift tara bejim jara kendine. Baş yani gotini rahmetli embejin rahmetli bir rasti boy iro helbet desti mamusta tahar sakh ve eva kedavi yani dirokek kur u tji siyaset u khap okun zamçı tevi hani gihandi me iro ana hem le sud digirin tişteki gelek baş taybet min taybet wa video vek ev khoralda vek cafkani pişti em qsekin zat em servi qsekin bir sa 80 beje çima tevi Ermeniyan otonomi ne khastin çi khira Azeriyan jibo millet hebu mesela gelo yani Müslüman ti bu çi problem bu eğer Müslüman helbet huni bidin sıravay yani mesela eğer mesele Müslümanti bu çima nava devleti Müslüman da bunu parça bunu hayani naham seri seyaran ketini sinora derbas bunu nizanım hesirin belengazın mesele Müslümani bu orada kerem ki mamusetar منر حیا صلاحالدین ایوبی رجلاتا ناوین قدس دره خریستیان آبو دست خریستیان آبو لی سرالدانا صلاحالدین ایوبی خریستیان وان جوارانا دور خستن قدس آزاد کرن هات مثلا حتانی پیاما سویره پشتراج لوزانه مثلا سلمانتیه İnönü Lozan'da gotiyan em Sülmanın em haskin bir ala Türkada ben na devlete Türkada jane bikin em devlet naxazın em Sülmanti ev belahaniye serime İroji haske Arabistan'ı be Arabi merv xor İro buna merv le Kürde Xudan imperiya Xudan devlet buna merv xorda yani İro در به در کتنش ولات خالق و مالکون تجربه و ترانه بکن. ایرو آذربایجان داشتی دیسا مسئله سلمانتیه بود که ایرو جماعت روی بعد سلمانتیه جوانا دیسا پیخاصیشت. و بر سلمانتیه جی جماعت آذربایجان حالیا. دیوژن پیخاصیش چیه؟ یعنی پیخاص منه که همونش شده همونطور شد بله شیخی من کرم کن هونی تشتکی بیجن مثلا شما تاو ارمنیا نه خواستین شما تاو آذریا بوچه ایلم دین لیست و رولا دین هاتا لیست که یعنی شما dünyayı din bu xeyra xo karanin dünyayı ha em nikarin bejin filan millet filan devlet dünyayı din bu xeyra xo karanin şuma ev din jiyana Kurda da hem bu jar mala Kurda xerab kir hem jiyali ki da Kurd yani bisaya seri aşirti u din va nehalyan o din va aşk gredan hendik xeyrawi giyiştme li men nikar bu ev tiştahneki manipüle bikira bizviranda xeyra xo yani uyali da em mecli sud bigirta mecli xeyrek li bidita çima kerem kim kak devriş awan ne gune dine ew gune me Kurda xune milletê Kurd dilê wî temîz e Kurd xwe tiştekê digire bi dil û can bi temîzliyê xwe pê digire ew yek van milletê nana Ereb bin Türk bin Fars bin vana gişka dîn xwe ra kire sîlah به قوات دین و خورا دولت آوا کرد لکردان نه مقابل مثلا دین اسلام قرآن کریم نابجه مثلا خورا دولت چه نکرد که گوتی دره و دین اسلام مثلا دبجه
انسانێک نه خیرەتێ نەژومەتێ بێشتێ گەرە خیرەتە ملەتێک بکشینی دەولەتێک بکشینی عەردێک بکشینی ئیرۆ مەسەلە ئەز برا جامیە تشمە جامیەدا ناو قەرغستانê ez qirgizekam diçine camiyê ewa şeriatî ye ewa dînê İslamê sad dibêje mesela îro Qirgistanê ez jiyan dikim yan tar Azerbaycanê jiyan dike em ku tev qirgizekî azerîkê hene camiyê da camiya ona bona on deh xêrek bona me xêrek bênîvîsarê baş e çimkî ewî welat çêkiriye camiya çêkiriye welatê xwe da dilê wî rehet milletê wî azad e diçe camiya xwe da dîn hat dibêje Kurda çep Kurda nexwast dîn xwe ra têxine silah. Îro mesela em berpere vê meselê ku binêrin îgil da ew xwe ra dîn kirine silah pêk hatine millet qir dikir. Xwedê jî zane, şeriat jî zane, dîn jî zane, wele kafir jî zane wek ew derewa dikin dînê İslamê sa navêje. Heqê kesî tune kesî bikuje. Heqê kesî tune zorê kesî bîne bike Müslüman. Lê me ku em ما کردم دین با زلقین دین چا تمیزی هم پیا با زلقین همه سو زلقین دین دیگه مسلمان کش بره هفن هم دین تمام هم کش بره هفن لی اوسا نکه خراولات شد که yani tane dini Müslümaniye jina dini yani Kurd havin hamya da gele Kurd yani ev dini xora bakın zarar ev mesela tane Müslüman na ezdiş dibejin gele kadas pek dibejim ne Kurdun hem ezdin Alevi dibejin hem Alevin hem vakidin qatıştı yani nizam yani kak devriş vakta yaki Kurda ki me ezdin dibeje ve dini mefruti hem çune هم مصابه خبردان دکن یان علوی و درجه سر دینی خونن از پرسید مواندا که دینی و چما ولات مرا چه نکرد که دینی ازیتی چند هزار ساله چما دولت چه نکرد 15,000 سال علوی چما دولت چه نکرد کردک ازدی بدل و جان ازدیتی و زلقیه کرد علوی بدل و جان به علویتی و زلقیه کرد مسلمان سنی به عدل و جان به زلقیه اواجی شاشیا گلی مه بری امگره خورا مال چکن چات هر جامعه تو زنی که دورش وقت اصحابا وقت پیغمبر نمیش او روژی سر خلام و فرض نیبیه اونا پیغمبر مه اونا نمیش روژی آزاد کرنه سر اون نفرزه ناکا ایره هم خلام دنیایینه هم بلنگازن شیخی من میناکا و بوی ملت پروری خاش بو لوما از وکیدن رخنه نکم یکی دروش با من کرم کن ببورن از گلی که رمضان مبری ببورن منه ایرو هلدی الان جیه باشک از نوشم لحولر سلیمانی دو که میلیارد دوا که مزگفت هاتنا شکرنه میلیارد دوا چند کسی وانا رو شما خبردان کردیه که پیش وان مزگفتا و نخوش خانه چکره و اونویسته چکره و یعنی جماعت بخوانده پیش دا بکتا اونوی مزگفت تجریدی کن مرمه نخواندی و دیوژن سلمان برانه دین اسلامی های لیکن که نفس سلمانی اب عرب مرو خور اب ترکیش آلتای هاتی اب فارسی اشکو هاتی ایوه براتی چما خواهدی ناکه که من اف چما مالا ما خراب کنه حیران اثرت کنه ایلو اجار که سلیمانی بر مزگاه که در باز بوم یا مزگاه تجیبیه رید همو نمیش دکن سرخانیه هی نه دعوا کنه اساکن یا مگو هون چی دکن لدوم اسلامن ریا خوده داشتن گروه نه خوده دیمیجه دین اسلام براتیه یکتیه اوه براتی هم بداری خود دکوشن ساتام جورا چکی کیمایی دا بیجه برا فارس ایران بداری بمب هرچینا ترجیوده اوه براتی مگو از به براتی قبول نکم هون ها بکن یه باش اوه به مزگرته هون چکم بکنه اونورسته به مزگرته چکم بکنه نخواش خانه برا نخواش و نشنه نه عربا نه فارسا برا بداره برا خاندی وانا پیش ده اوه
لمقابن چه بیشم بنه اما مامۆستا جاكي ببورة سلادين دكاري حولره مزگرتاكي مازن چه خدا نورا خبر دایا دوی 37 میلیارد پره دانیا برا کرا خیره کره بره کاری یعنی خیره اوقا پره تا دانیا برا در پیشویت تا چند مکتب چه کرا در چند زانکو اونورسیته تا چه کرا چه بیشم مامۆستا yani evke kontrolek sermetünü televizyona me bidin girtin le disajı gotin evso ev ne bijin kak davriş kak davriş du gotin kerem kinem derbazı mijarek gelek balki iştimin lo tamam mene kak davriş rasti ke dünyaya nek tane Müslüman hamu kim millet dibe beraber وقتا مسئله سر نتویی سر دولت چیدوه همو گل همو ملت دین دنه قراغه که دا والا تخچید کن جا هی باید گردن سر دین دا وقتا مسئله سر عرضه کس دین نانه را خیلی مکرده مثلا این رو شر روسا و اوکراین دی چه هر جی خریستیانن هر جی لب ملت یک ملته Yakaki şeğemin az bersiva kakizat şeğemin to merveki döne ditti. To khuzani ilo der dore Rusya'yı hafte salaf Sülmana 30 salaf Rus moya. Yani ab Hristiyanına tutarsın 30 sala şundadır Rusya tamam ya bir gece deste Sülmana. Sabah Sülman'ı amana bir şerre dikin. Ulan civanın Sülmana deven dukujun ve ki bir gece Armanca xo. از ها دوینم بک از راست نبینم تو خوزانی یعنی تو خو مربکی دنه دیتی ایرو در دورا دولت سوویته بره روسیای هفته سلفی مسلمان حتان یاکوتیای ارتدا مایا 30 سلف روس تو خوزانی یعنی زیده بون روسا دا هنده که لماجی اب شراخ نکو وکی بدر دیسا هجمارا مسلمان اسلامی کم بکن وکی دیسا و دولتی من باندورا خدا خواهی کن ها هر 5 سال شونداتر و در روس نامینه مامۆستا هر ببخشینن از چند پیام حسکم شیخ برا برسیبان بده بینه از چطور راست بیجم نه راست بیجم مامۆستا ام پیشروجی دکن سروان مجاراجی برنامه چی بکن نادا işi me خراب نکن da hedi tamam Ez çend peyama bixwînim hemen lezûbez û em derbasî mijarek din bibin. Mamoste Ahmet Baraçkirî jî me temaşe dike taybet Slavî û her diyara yani navê we nivîsiye û dibêje Stalin gor daxwaza nijetperestê Tirk yani dibêje bu Atatürk û fariz tevgerî ne gor mafê çarenosa gelan û gelê Kurd tevgeriya. Min o qas karibû bixanda bibexşînin. دیسا از خلاص کم باشی همین دیسا هلبستوانا ما دقیقی سیرانا جلات بیجی دین پر باندور هشتیه سر نتوامه از نول پرستم ببورین لی کینگا ملت کرد اسلام قبول کر و دمی پرسکریک و پرچبون چه بو دی ناو گلی مده گرمجی هنکی راست از پر نکارم نیرینی خوبیجم گوتنی مامۆستا تهار راجی دیسا سیرانا جلات گوتی ساعتا و خاش yani خاشاویچی و مامۆستا کمال سبحان داغتشتکی باشت بیجه دبی کوله عرض و ناموساوان جی مسلمان را حلاله İslamiyet politika dayişiye medit yani ev politika dit xazbeje nerinevan buna min günekar nekin şeyhi min mira nexeydi yani temaşevan dinvisin em hemen derbasi mijarek din bibin bira ev mijara bimîneydi belê 1988 ساله ارمنیا برای مسلمان دا نه کردا مسلمان دا گوگر مسلمان نمینن کرد جا پرده کرد ازدی هون کرد مسلمان هون کرد ازدی دست به ندام لی کرد مسلمان درخستن کرد مسلمان درخستن کرهات سرسینور هنا قازاقه پیشا کردا گرتمون گوهم و قبول نکنم کردا قبول نکنم آنجا عجم قبول کرد 300,000 عجم جورات هم کام یکی هم جماعت
جاودامن ناسیتا و هر وقتی تمام بیشنیدا برام در جماعت کردا کیش کا برام تلفن که ما و خایلا از بیشم علی ابراهیم بیشتر کیش کا گرفت و اوید که کنیاز ابراهیم دکر مرد گفتم که ما قبول نکردم بعد ناسیتا هر ما را خبر داد برام قبول کرد اشما با کاته چیکای وزیر را میگفت نکان قبول کرد 3,000 عجمتی همه کوی یکم وجه کن خیلی جوی چه قاسی قاچاره مجبوره همه کوی یکم وجه کن هم نکان وجه هم قبول نکن هم چه بکن چه نکن من را گفتن گفتن رو رای وزیر رو درخن حقی صبر کن رو درخن پای رو بکیته راستیش وزیر رو چند محک نکشن وزیر مازم رو نکشن وزیر رو درخستن یه رای مطالب بود اشما ما مطالب بود اشما ما مطالب خواهش کردیم گفت رو بکه ما قبول بکه گفت کرنه که گفت نه علی ابراهیمی شده هم ترشون گفت نه از هم نگوان قبول کن راست گفت نه یه را متون نه آنجا قبول کنه یک موره وجه یک کن خورا یه را که ببین حتی پاشم بنیرن گفت نمه گفت آواز هم دیسا ساکن گفت یه بیش درخن راو نستم نت ساکن گفت بساکنه از ساکن مرگ ساکن اوی درخستن ایچی باید همچنان به ایلچی بیدا ده حتی ایلچی باید در جماعت برا کرد و چی مسکوایی؟ مثلا نه شما ایلچی باید ها همچنان با ایلچی بیدا اشون میگو حال یاده و 13,000 مال مهنه میگو اوانم که مانا دورات و چولید شوتن دویم قبول نکن همش مینا مسلمان هم بری همین چما ما قبول نکن اوش گو یه را متونم قبول نکن میگو همچاو میگو چریکم بکن میگو جانم از 13,000 هر موقع که سند خواهی مریک بدته اسکر 13,000 اسکر به مددا برای فلاده درخه ما قبول بکن گو 13,000 اسکری تا نوه نکارم قبول کن میگو چطن گو چما میگو چون فلان زو حاضر بونه گو مرا نلازم است قبول نه قبول کن اسکری تا مرا لازمه دری سر من لیده چو اوی از قبول کردم کابینت ها ایسا کم بارد کابینت ها سرکار آلی ساکتی بود کابینت ها اوی از قبول کردم میگو تا ایسا کم بار اوی چه بکم لی گو پریزیدنت ها از چی دست میتر نکان شد بکم گو ننیر عجب کردم میگو چات کردی گو عجب کردم خوی کرده فیزولی من گنده کردلر گنده های میگو هر گنده چومه گنده و بنده هیری از براناست میگو از هنم گو یه گنده من لیک تو خواتم تونه کمک میگو لیک چی بکن چیزن گو خوات او هر ماسکوی تاری بکره و ماسکوی به حال بکن مثلا از آن من نو جماعت جیجویان جیکی تو از علی ابراهیمی و نو لاکت بگش که و کنیاز و هم جیجویان چی بکن چی نکن من قرار کرد هر مالکه مری گره ماسلی 13,000 مریم شده ماسلی همچنان ماسلی من ماسلی پیشا آلی ساویتی بلخون ساویت یک مرکز کومی من میتین کرد من مشک کرد همچون هاتن یک هات گوتم من چون خوازم مگو حال کرده را گون راست ناریم مگو راست ریجن چا فلا برای آده چا عجم و قبول نکرد هر چی دیگه مگو راست یاوه گو راست یاوه گو وکسانم ها بکن خورا سرکار ببیجرن سبه برا سرکار ببیبامه از تو بارا بیجرن بله جویان گفت کی بجرین کی نبجرین هم گفت هنه گفت نادر رو بجرین هنه گفت علی ابراهیم بجرین که گفت بابا بجرین خلاصه ها نوی شرطی که یک گلی و از بجارتون سرکار خورم پریزیدنت کرد ساویتی برای تشکیلات یک بونه من تشکیلات یک بونه چکر پریزیدنت ویش بود از گرم 100 سلفی و جماعت دنگ اقدام داد قرار قبول کرد که مثلا کدام دارین پیش دولتی من رفتانم رسول که بنامه مجبور بجونه جیتی دا من قرار قبول کرد بوی قراری هم چونه با پریماکوف سلطرشون با پریماکوف گو و چی بیم مگو از بجارت نه پریزیدنت کرده و اکی مراد گو تو کی هر چه مقطع بجارتی کسی باشن نبجاردم مگو زانی از تیمه مگو از زیبا مسئله کردم و مشغولم از بوبر رازویچی به مکتب رازویچی که کتاب گرد شما ایران بوما وکیل کرده ایران کرده برای گلای مسئله مشغول بوما نام نویسیم کردستان خواسته ملت زانی از وی مسئله مشغولم لماش از بجارت من یک دین مگو از بجارتم
گو پاک باشه گو چه که مگاز خواهدیم دیرکتری سالخوزی کلخوز سازی ناکای اپراگر تریست من 28 سالخوز رسوک تریست هم مبنیه خواهد سرکار 28 سالخوز تریست من گو باش گو ترکی گو هایی پالکونی که میلسم گو درنده گو دستم دو روز وقت بنامن دو روزشونه واره با من دو روز هم ساکرین دو روزشون همشونه بار گم کراساندار را خبر دایا یارا اون ببین هر جماعت کراساندار یک او شرطی که اون خوش ببین هر یه چپدایی بچین ببین هر کلمانجا او را یک نگو برابر مجموعه برشو ورادا ورا مجموعه برشو 15,000 آدگی یکن 15,000 مری یه کراساندار ما یکن حتی 5,000 ما کراساندار یکن حتی 5,000 ما کراساندار یکن آمر ورا یکی پاش از نخواش کردن از آب مال دا پریواگو گوتم دا هر کتاکون ورن از اون تر ملت اون مانم به افتانم رسول که از این ورا افتانم رسول که به مدا از آب نخواش کردن سای ما مثلا بله نها ام هاتن تا مثلا چاد بیجه جیه کی مزوت جوت خدا کیور یعنی ادی ورویدا ناچه نها اف چی یک بون برسا نهمین یک بون آوا بو لی چه تئوری آوا بو یعنی چه آوا بو کردین ازدای چما نافدا تو نبون تنی کردی بسرمان او یک بون آوا کرن yani eval navi dibi yekbun ev yekbun nine cudabune yani hef qetandine Şeyh Ramazan kerem axun dikarin ev yani bersiva ve ev ki bidin çi yekbun bu yani bir bakşinin taybet nava ve meşedaji hun her duji hebun kek Ramazan wer gelek civan ji yani ez in havan sureta nişan bidim hamimin hazır kirin li ev çi yekbun bu hala yani haya ev ki Moskova'yı çün bavarım 13,000 insan çün ve derine 13,000 Kürt kombun çima tane bir Sürman çün yani Kürdistan velati Kürdi bir Sürman tane Kürdi izdici tevine bun yani Kürdi bir Sürman taybet xud tane qetandın yani politika devleti ve demeji hebu yani em bejin ev siyaset hemdemi ki bu nizanım Sovyetistan bu Ermenistan bu yani evana tesir avan bandor avan serveye ki hebu yanına kerem axı ve yani ek vekili kerem axı kak davriş وقتی محمد اسلوی بابا هیچ که دویشه وقتا کمالا یک بونی هات آوا کرنه وکیل مستو بو علی عبرامی پیرا بو علی خان محمود زهار عبدی عبدالکریم ازبکستانی از قرغیزستانی هر هاتن هر ریسپوبلیکا که جوین چه کرن سرکاری وی هات نجبارتنی مثلا قرغیزستان از هات نجبارتنی از خوش راستیش گنج بو گو همه کردستان سور آوا بکن بله یا دولت اجماع خواست گو گرک هر جمهوریت اگه کرد جیان دکن قازاقستان، آذربایجان، ازبکستان، ارمنستان، گرجستان، روسیه اما نگش گره نامه بنویسن امضا بی نشان به دولت بدن و که اف ملتانا دغازن افتانومی به آوا کردن ما قرغیزستان ما آوا چه کرشان هانی قازاقستان هانی همو جمهوریت هانی خیلی کرد ما ارمنستان کرد ما ازدی و کرد گرجستان وانا نام ته بیران مسکو روزا ببخشید کرد گرجستان yani hun Kurdin Batum edibejin evani bir no Kurd ezdi u Kurd Batum u çe nema bun u dare Gürcistan Kurd Batum 4 sale atnas durgun kirne ev kana bura tek gotin un dikarin bejin Kurd ezdi nexastin نخواست نه خلاص چی بخواست نخواست نو کاغذ نهانی ندان ته بیرامن مسکو پارچه کارگرین کردستان اندام کی و تو اروپای هات گو امروشتن جوینا ما بو یا یک بونه بو
گوتن محمد سلوی بابا گفت تو چما جداتی چتکی در چما تو نام ارزا خدا تنویسی کرد مسلمان تو نانویسی کرد تو چما جداتی چتکی اویش گو هبال گو آوا ناما کرد قرقستانه دولت غازه گو آوا ناما قازقستانه گو آوا ناما یک کرد ما ازدی جورا روشتون کرد ارمنستان جهبون کرد گرجستان جهبون گو آوا یا آذربایجان آوا یا هر دره نشان دا گو نه از بالوا جوان فرست که مونچمون ناینه برادا یک دورش راستی که بوزانی کسی باور ند کرد ثابت هلوشه کرد معزدی مثلا فکرین دگو یک تبلیس یا ارمنستان بیلن بین آذربایجان دا جیان بکن نام مسلمان دا وان را راستی جی نه لازم بود وان است حساب کرد کسی که نظام بو ثابت هلوشه وان از اون هر کسی که دی سر جیان آق بکه تنش بو خاطره به کرد معزدی تب نبود راستی کرد معزدی تب نبود جیه کی بالکش یعنی اگر mesela Kürdün ezdi zanı bir yana mesela ev ki Sovyetistan'ı helveş yani sosyalizmi helveşi belaber hinga Kürdü ezdi Kürdü Müslüman bigirtana yani ye sedi kak devreş ye sedi sad bahanyana bخواستانا yani işte ve mane veki velateki mehab yani cudati navbera meda etune ne kak devreş kak tor zona vakti Sovyeti اب جداتی ارتماد تنبو راستی تنبو کرد بو کرد ازدی ندبوتن از ملت که باش خم از ازدی میان چه همو روشنبیر همو انسان چاند کلتور زانبونا ما کردا بلند کریه کرد مزدینه برای ما قانات کردو عرب شمیل اردوخان جیل به صدا و نواد کارم بدم همو ازدی بود کرد من مسلمان کم بود ضعف کم بود مثلا بردا بود مثلا کرد ازدی باور ندارن ثابت هل وشه دوباره جن آب افتانومی اون جام بود او باردا که نای نویداره دوباره نلازم بود نموجی محمد سلوجی مجبور بود بنویسه کرد مسلمان چیم که ثابت دولت دگو کا کرد ناغازنگش اویش دگو نه کرد مسلمان ناغازن اما مثلا بردا بود جداتی تنه بود باش ماموست هارونی چی بجن سر اصلا که زیاده بون بکم بني مسألة دين وقت الدولة كرداي إمبريا كردا لكافكازيا بونه عربتن و داره دين إسلام پیش بخن لما قاون 2 سال شر دکن چنابه وقت دستینن uçağıcı Lekafkazya'yı Kurde beyderi zerdüştü ben. Kedi kara hali ona ki heyep bartıkın içine Hindistan'ı, Pakistan'ı, Belustan'ı van civara. Beli. O cemaate muayyen beyderi bir kavata şur İslam'ı kabul dikin. Lemacı van cemaate barara divejin ku Müslümanı beşur hati kabul kirini. Peşti uya şundattır em devlete Sovyet tacı. ام کرد سلمان ام دوچونه مکتبه آذری مدخان کرد ازدی دوچون مکتبه ارمنیا دخاندن یعنی افدین uçağa cudadi خسته بود سوریای دیس آسا yani ایرو کرد ازدی دوچون مکتبه خریستیان دخاندن کرد مسلمان دوچون مکتبه عرب دخاندن سوا و گاویجی از تشتاکی دخوازم برجیم بنا ستالین نه ارمنی خود گرج خود درس نکرد استالین اصلی ارمنی بیه اما با پلان پروگرامش ارمنستانش قفقازای کرد مسلمان درکیه که ارمنیا بینی تیجو داره بکه ولایت کرد بگیره یعنی ایلو گرج خود ارمنی خود نویسیم که یعنی اصلی ارمنی بیه اما با پلان پروگرام توهات چکرنه لما روزا ایلوین که رمضان راست بشه نامدا کرد ازدیجی مشهده هبون موسکوای دا اشکلی اوناجی کشون دیه محبرا خبر دایه اوناجی دگوتون که ایرو افدیم بویه بلا سریمه ایرو هم کردستانا سر چه بو از این نشم آذری یعنی نخونیم هونیش زمان کردی از هرمه هونی هرمه مزگفت که از هرمه که داره برا لالشتنه
یعنی حتی نیوان گلیا خبردانه ما چه بوده داری بله مقابل هزار مقابل وکی رو اردیم بیا بلا سر ما کرده گریه پرچه ازی دانه آلی کی کرده آلاوی کرده گوران کرده جو یعنی اردین ام خستنه چه روشی چه روشی دار ببینره بله ام دیسا ام مثلا دین درکبن ام دیسا بین یعنی البته دین ما علاقه نکن نورمال لی بوی جهر ناف برا جمعه ماذا ام بین دیسا مجارک گلک بالکش گلک یعنی زکی جمعه ماذا هناکی او دلوه یعنی ام بیجن از ناف نکم چه دلوه ام هو مسئله جنک سکن و هناکی پیام هنازی وانجی بینم سر اکران کردستان سور اتر بیجم اولش دخواست بده بلاش دخواست بده عجب دست خواست بده خواست بده نخواست بده وانا ها و مسئله ها و فلاد گفت که برا بندم به عرض متونه 30,000 فلر ورزشی یه جور کرمان 4,000 کرمان جا بندم به عجب گویم نادن عرض من نادن ارتماندن در رای که پیش هاتو به فرمه لی ورسید خواست اره ناکت تر بیشم کردستان از سور به فرمه پروار بود چون ما قره باقی رو که مرا زنگل خستن سلام علیکم علیه السلام گو بابا گو علی گو بیشتر تو بجاردن پریزیدنت کردام گو بله گو امزا شابونه گو چما شابونه گو بونه خامنه تا فلایه تو فلای رنزانی دوست تا فلا گلکن امی تبین برادی انا پریزیدنت کردستان لاشین کلبجر امتیان آتان رو دست دانه سرکاری ویدا امی دانه سرکاری ویدا مگو وقتو بری کرمان جاده ایرو که بیورا دا گو یه بین تو بیجی بین مگو نه کسی داره که بیورا نه خوشی من را زنگل نخن با این را اونا چون مصطفی بیتون وکیل دیتون گو نه وکیل دا اونا خواسته بفه وکیل دشن نام کرمان جاده ویجا تراسندار ده ورم تا وان گو جا وکی دینی دو برای مدام میرم جا کننا فلادا افشی گلیه هم ناشن مصطفی ورا زبرده دچه علاقزی دوید اونا نخواستن هر یه علاقزی وای نبره همه راستان رسی گوشن اوندا یه علاقزی دچه ورا دا پر خبر در شرکه خلاصتری 137 مال اول اونه لاشینه 7 ماهی لاشین ماون یک ماشین نهارد وانی گوشی هر کس آفتان رسی گوشن دمه ورا دو سه رایل مهنه بلا ورا دا چما قرار دمه ام ناشن آفه فرمیش کس نشو او زمان بله کجانی و پرسکم پرسا دهمین گکتار باش تبیجه ایرمنیان یعنی جبو قرباقی وکیل مصطفیف و محمد سلوی بابا هف دزین چاکر چه سیاست بود ورده فرلداغه که یعنی چه مسئله مثلا بابا یف نخوازه وان راج دبیجه رجات کن من جاردن من نگرن یعنی مرا زنگ نکن بیرا مصطفی بابای مصطفی وکیل مصطفی دبینن یعنی جی پیرا تکیلی آواد کن پشتیوی پید کهون کردین کراسنادارین زن چه بینن کرد نخوازن وکی گوادن شیخ جی تشتکی بالکیش گود و گدار کرن ذاتی یعنی اوا گلو پولیتیکا کی بود تایبت نافبرا بابایف و مصطفیف دا چه کرن چه بود کرم آخو هنکی اون چه زانن یعنی وکن یعنی که بنه دست پیکا مشا موسکوایه وراج خبردان بود که کردستان سور آوا ببه امهر ورا راملی بی آپی محمد هنه تشت بده هنه تشت از دوینیم بیرای چیه و درجی همه بسیاری ده وکیل مصطفی خو شیخیم خو گویانی ایرو ام هر نه کردستان سور نابرا آذری و ارمنیا دا ام جماعت بدنا قره خیره یه باش اوه برا کراسنادارین ستاوروپولی و اندارا جیواره کی بدن جماعت هم به
تجيب عدل جياني بكن لمقابل ورا ديسا خبردان بو وكي تشقاس إلو كرد وداري هيا ام هرن بشت بو خبردانه رمالي آب محمد شو بو باي وزير و باي مطلب و باي الشبه دا خبردان کربون یعنی راضی نبون ننره لدیسا به پلان پروگرام نو 4 ساله کردستان سر که والا بونه شونداتر وکیل چا خواتکار سوویت بره خاپاندن برنم موسکوای گوتون کلی همه کردستان سر دام ازرینن ابجی نفکری که کریه چویا و داره کردک نمایه دوش کجان کردستان سر خبر دی و دیسا وکیل هنه کرده ما ازدی هلدان برنه و داره آلا کردستانه قلوس کرن برداره دعوات لیخستن که ما کردستان علام کرد و داره اوچاقه پارتیا کارکرین کردستان دسته آنا ور بو نه را اوچاقه کارکرین کردستان سوویت و ارمنستان چقاس پره هلدا او را ترک کرن و وکیل مصطفی evji جورا چو برای قازاقستان باشه چو کراسنادار جورا چو ایتالیای یعنی اب چیروکاجی وقتی که کرد حتی مهکتا خلاص بود چو یعنی ابا چیروکو چکرن چیروکاجی خلاص بود به درجی یعنی چونا وکیل و داره به دست دولت سوویت و دست پکیک با یعنی اب لیست و داره حتی لیست کردنه هنه روشنمیره کردمه ایزی جبرنه و داره آلا کردستان قلوس کرن در دواد لیخستن کردستان علم کرن لمقابل قبیس روژا نکشند شیخ من هونش بیشن یک دورش روژه که روزنامه سوویت دو روزنامه سوویت مزن هبون نوه یکی پراودا بو یا نراست نوه یکی جی ازویستیا بو هر دو جی نویستی وکی کرد لاچین شهر دکنش بونه والاته خون همون و نابوان روزگاه دا محمد سلوی بابا مرا تلفن کرد گون نسک نواره باجار اوفا تترستانه او را مالا با جانان غیمه هب گوته به ناوی سلعدین بود چه رحمه خوده گواره مالا سلعدین از هیویتن از رابون چون از تایری چیار بوم چون محمد سلوی بابا اوره سلام و رئیس گو شیخ مگاجی تکریه گو تو تبیست وکیل روانه مگو نواله گو لیا او روزنامه ثابت دنیسین او وکیل اوره گو تو گره هر بال وکیل بزنم بی مسئله چیه راستی او چیه تو به مرا بیجی ام ویا گاوا با بیجن مگو خاله محمد شما از گو باریام تهه تمرا راست بیجی مگو خاله محمد منه اون راکا چوی رحمه خوده جا میره غدایه خوده شهده مگو خاله محمد مگو ولی از تو تبهرم گو نا از نکارم بمی گو از کو بمی گو آذربایجان ببیده از کو چومه گو یه پیکه و او کرده روان هاتن آذربایجان جیان بکن ارمنستانی گو یه اونا کرکه گو که تو هری تو بیجی بی هم بنرن ورا راستیجی کردستان استور به دست ارمنیا یه بی آوا کرده گو از بیمی او همو برا قربان کردستانه بی لی امنها نکارن اوه گاوه باویشون چیبکی بلکی شکی نراسته در بی از پریام چوم روانه دم اچوم با وکیل مستو اچوم وکیل مستو دولت و ارمنستان اوتیل که دو طباق مزن کریا رزیدنسی یا کرده معیزدیجی حتی بلکه 10-15 ورته بالن و همه کردستان چکن جوین آخ چکرن گوشه خاطیه اما خبر دو روژا دنه وکیل مستو از الدام برمه بال اوچاق پریزیدنت ارمنستان دوتا نبود در کت و در بایوالد گو همچون بال وزیر سروکی وزیر پریمیر مینیستر ککتار چقایده بیجم سروک وزیر همچون با سروک وزیر ارمنستان از وکیل مستو
و اوی گو شیخ گوت گره بگری محمد اسلوی بابا را بیجی ملت خورا بیجی بارکن وگرن ورین او جماعت ارمنستان درکتی گیش وگرن ورین مش گو ببورینه مگو ملت نویره بی مگو از وقت وگرم هرم بیجم چومه روانی ساک سلامت وگری و مجمع باور ناکن مگو ملت آنجا جنو درکتی گو ام گلید نوادا کس گلید ورا گوتنه که نابیجه و همه رادیو از گوت نوید بیشم همه گازت و ریات از رادیو کردی همه همو در بازی لاچینی کن و همه اون بینجه همه کردستان و سور بستینن جازاری اون نینجه همه بستینن آنجا که هم بستینن هم دوینه چا زور دار لیون بینه اون ولات خواه آزاد دکن هم نویلن اون شرج بکن هم خونه شر بکن اون تنی ورین ولات خواه آبا بکن هم گوتنی دریویه هم درکتن محمد اسلو بابا گو از جبرا وگر ما ماسک بید تو وگرم مرا تلفن که او هیچ که ککتهار گود حالا کردستان هاتا بلند کردنی اجو نابدابون امضا میجی نابده هیا آذربایجان وی ساعت 17 مربا ما امضا لخست بو کردستان علام کرد بو قرار کشتن مرا درخست از وگری ما آلمات محمد اسلو بابا را زنگ کرد مگو حال ابه اوی گو جوینی بکه کرد پاکستان را نادره کرم موره کنیاز ایبریم موره وان را خبر بدم او چت بیجن هم هر نچن کرد پاکستان تازه کمالا وکر بون عزیز یوزی و چاقی آتو جبارتن چا پریزیدنتی ویا ازاد من بال عزیز دا مگو که عزیز مگو پریزیدنت بربانگی نه اصلا اره و چاقی ناوی نه بربانگو گو مگو ریوبری آساتسات سی برام که کمالی هم خبر دن اوی برام که حتی 15-16 مر برام و نادره کرم بور اما خدا لیوکنی یا زیبریم بو علی خان بو همون اره مچا ورا قصه کرد من و چقه برفره قصه کرد از ورا کرد بشیم چون که زمان پروگرام ها مکیمه من برفره اون را گود مگو گره اون را بنام هر اوش بیرام چو وزیر ارمنستان سر وزیر ارمنستان گوتم دا گو بیجه کنیاز ایبریم برا کنیاز ایبریم بی گو کنیاز ایبریم را بیجه بیراوی چویه گو پریزیدنت ارمنستان چو اونیورسیتا کنیاز مخصوص اودا درخواست دست چیوی را دبر چوه که ارمنی کش ببین نو دوست پریزیدنت گو بیجه کنیاز برا کنیاز بی ما افگش که جماعت را گود وانا گو گرم چوینی بکن ملت سوویت برای کشی توپ کن فکر ملت چی بیجه موسو هم نکنن خود سر خون اگه قرار درخن مش گو فلان کس هم گوتنی ملت کشی هم زانن وره هم قرار درخن اره یا نه واناش گو نه هم گره جوینی بکن بگو تمام هم جوینی بکن چند روز وره لازم هم جوینی بکن گو مه که زیرته مگو مه گلک گو هم گره عرضه بنویسن سر ناو پریزیدنت نظربایف و که او ایزنی بده هم 13 که کرده پاکستان دا بکن حتی جاوی نه هم نکنن شکل بکن اجا رابون ببورین از هرس بون مش گو جانم بجنم ناغازن مثلا میرا جا میرا مگو بردوی دا چی بردوی دا بیجن از درکتم کنیا زیبریم پیم درکت دبرا گو شیخ گو ورا شرط چه گو ملت نکردن مگو او نویجه ملت وینن او دوین کار کرد خبات کرد چند انجی وارین دولت آوا بکن مگو خوش کنیازی بریم مگو هیچ که ورا ناو جماعت نگو از برات را دویجم سرک وزیر هایا گوتیه گو پریزیدنت دوست کنیاز خورا دبر داری کنیاز گو والا راسته مگو خاله کنیاز گرد تو هری وی داری اویش گو شیخ گو قوم من کراپ من کش چونه آذربایجان نه گو از هر میوان آخر کن از نکرد اما راستیه از چون من تلفن از وقت ممال اگه محمد اسلوی باباجی تلگرام شاندمون نمره هتل خود دار مرا شاندمون مال مگوی نمره جرا زنگ کرد جالماته مگو خال محمد حال من کرد روشنبیر خواستانه اوه اوجی هرز بو گو شیخ کوان را نلازم من راج نلازم تروکر معابی وی با خلاص لی کاکو دورش ام کوئی رو دغازن
مثلا محمد سلوی بابا بینه برچپ و که محمد سلوی بابا ملت ناز بکه از دوازم بیجم کاری که محمد سلوی بابا کرد کسی که نو ثابت دا چه نکرده بود محمد سلوی بابا ام داوید ام وان تشتاقسن دیسا مجارکی بینن براز زو اوان او کانا خلاص بن وقت گلک دریج بود بابای PKK از بوی مجارون چه کارم بیجن عبدالله اوجالان قاضی میکرد بود حتی این عبدالله اوجالان چه علاقه ده PKK چه دست بکرد PKK علاقه ما اون هر هر وقت PKK چون داد نامده از خود چون مصبه با PKK دو ماه خانجی اون رازم با اون رازم من تشکیل کرد پرا برات کرد ماسکوی با دولتی ها از خود شما را برانبر من کرد دولتی که یه من شد دیدم پرا برات کردن کمک برات کردن پاشه گفتم نگرم هرن کرد برات کردن مگو با کرد من پرا تو ندارم کرد من مگو چی دستی اونه اولوسا که فلا دست گرفتی چی بود تیشه اون تو نگره سالا که وقت من نکرد من باشم جوانا پاس بسر دست کرد من تو ندارم گو در او که مریه ما بوده من گوه مریات کارون تشکیل بکن او که پر حراک تو ندن از ناموندم اما را که هدایم هر وقتی بوان را که هدایم بست تواندشون تواند دو مهات با اونا رازامد اما اوده اونا رازامد عبدالله جانان رو که مری شانون را بامن تو بری برا بی بامده از اون چون با عبدالله جانان رگودی اون از برم همچون توی بیا بون باشه از بریم بود باشه 8 ساعت 9 ساعت هم بیا شون بوان چیا کتن بیا شون دو زکر باودا جاد ما هم جاد ما چون زکر باوی هم را بونه ناستا در گوت پریزیدنت کره ساویدیم گوهره دنگره کمک بریم من مگو چه کمکت خواستی گو کمک ها پرا کمک ها مریا مگو کمک ها پرا به سطح امن کارم بدن چون که یه وقت خواسته برن نشتر در مثلا حاطن آنجا سر خواهید کرد لیا مریا همه تشکیل بکنه یا مریا همه تشکیل بکنه کمکی بنده من اصلا خبر هفته گرد با امام گوندن نشم جادای طلبانی برا بیدرا گوه تو طلبانی طلبان ترکیه دا بیدر ترکیه برا شد بدم من دست بکنی بیدی من گو برابر از حالت بگذانیشه گوشم گو از من جاسوس پروژ ترکیه و بیزین اولا بون خراب کرد نه گو راست اختیارات تو نفهری من طلبانی شواد گو ترکیه گو که هرن چه دیگه بکنن چه نمادا به فرمی از باوی بون من گو دم گو هم هر حاضر بین همه بریا کمکی بنده صابو برام مری حاضر دکرن دیگه دخوادی مری حاضر کردن مثلا میره عبدالله جلم کردن اما مثلا سوال نخواست کردم مثلا پرواب بو اگه نخواست کردم از در نکردم تو در آدم پیگم هر وقت نشونه قد تو وقت من خراب نبونه هر وقت میگه یون کود کرد هر وقت از بون من آن را داره حلان داده که به گویا خودی گوشت حرکت میشه برکت حتی حرکت نکن کس کمک ناره مرا گرم سیاه دارین کردستان سیاه دارین به شکل یا سیاه دارین نشکل میرا عفر مورا چیزم نگو بله برسا 11 او دیسا البت مجاره که هم بالکش هم جمعت همه جنه که علاقه دارن نوبرا نمر بابای او پککی خوش بود انگو همین ریخستنا خادی درد کد یعنی او سک ناوی اون چا دبینن گورمن ولات پاریزیک ملت حزیک گلک مزنه یعنی ام بجن نمر بارزانی راجی سکنک نزیک گرم خادی درکتی و پککی راجی حتی روژا داوی دبیجه قد وقتا کی نافبرا ما خراب نبود دبیجه ما مستطار او هف پیویناج یوکری کرم کن هما نرینی و هم سرویم او که بگرن اون چه دبیجه ما مستا هنه تشت هنن دیتنا خدا تشتکه لی نیرینا خدا تشتکه بنره
اما 42-43 سالا شهر PKK بردوام دکه نزینگی 5000 گنده کرده والا بیه باکور 16 باجار بلا بیه چقدر این بود که وان سالا دا ببخشید از فکرها تمام بکن که کن Kerem Akun pencere Nemir Babayev'da. Pencerem Nemir Babayev'da. Yani ruhsat bedin az fikra bine bigilme Babayev'da da gekem. Yani evkna yani dijberina her yekime fikrekime hay ramanekime ile hem dijberi nakin. Em şuma tu nahli az fikra xo bejim. Şuma nahli az nerina xo bejim. Xeyre. Adrabe mi bra? Na neber bise. Yani Kerem Akun. Asya salona PKK'da müşervani kiriye. Ezanım. Varım çeneçtine tu nahli az nerina xo benim ay kekenim. Hürmet digirim. Li Kerem Akun. Na hürmet yani. Van 5000 günde kurda vala biye. Suçkari kiye? Şansa bajarı kurda xarabiye. Kiye? Müjarek pır. Müjarek pır. Kime van cihada qarbiye. Kiye sucevi? Müjarek pır kur. Kerem Akun. Pencere Babayev'da. Yani Babayev gelle kurde var bu ne? Hem PKK raji dost bu. Khadi derdket. Em bejin Nemir Barzani ra dayı istendi çuyu hati. O gotine gelle xaş servi gotine. من خواست وی پنجره دا یعنی هنه که آوائه که هیومانیست املی میزکن کرم که ککتور فرمو بله آوائه که هیومانیست سالا کدنه بیچاره ایونه یه به 3 سالی لوزانه ارمنیا اروپایی مثلا قلوس کن که 5000 گنده کرده که والا بیه ها یه بیجن اوا روژاوایا ارمنستانیه وانا بدنمه اورا کرتن نمین وانتشتا هم نزینگ ببین وانتشتا بالکش هم چعبه خوبا ببینین که افغاندانا شما والا بود سلیمان دمرال کی بود PKK 7-8 ساله مسکو کی آوا کرد شما هم وانتشتا نبینین سلیمان دمرال اصل خود ارمنیه مسکوی داشتی ارتشتان هاتنا آماده کرنه 5000 گون 3 هم ارمنستانه 4 هم ارمنستانه سالا کدنه بیشاره انرژی ارمنی مسئله قلوس کن که بنر قورا کرتنن او جواره کالباوی مایه ورن ام هنه که بالکش نزینگی بانشتا ببین شما مسئول لی PKK دویجه از دموکراتیا دولت خواستم که کشان دموکراتیا خواستی اینو Demirtaş dveje az Kurdum az hasım demokrasiya xıslandırdı. Ne demokrasiya dveji? Yani akaz deputatı hafta 8 deputata Kurda xıslandırdı. Van deputat jman demokrasiya xabardi. Çaba Abdullah Hoca hatta ne adı bu gitme bebakşına. Hatta ne adı bu gitme gotku ama belakın. Hatta ne gitme daykamın Türkiye mecale bedin az devlet نخید مبری نخید شیخim Kerem ki az nerini ve eş bigirim em ve mjari zu der basmın کاک دورش محمد اسلوی بابا گوتن خدا راست بیشه راستی چی وقتی ماسکوی بون یک بون وقتا دخفتی ام راستی 3 سال همش ماسکوی در نکتن PKK daha düşün olma ama راستیه لانجا از ککتار رازانی چرا عظیمه که کک دورش PKK سر استوی دا مثلا کردستان سور قد ندادن بر جعبه خون اون را نلازم بود اما راستیه اون را نلازم بود پروگرام و پرابلمی PKK تنی کردستان باکور بود اونا سر به مسئله نتسکنین دو حوال پارتی اروپا هات نیم آلمات جوین دکرن وقتی او حکومت در بای ولات آباد دکرن جارا اولی نادره کرم هات اجبارتنه چون ناوی داره ناوی جوینی دا ما پرس دو ما خوب پرس دایدا مگو حوال او کردی سویت ما 3 سال امک دید ما زحمت دید امسر خبتی امسر کردستان سور سویت هلوشی آوا نبود فکر آوا چیه گو حوال اوان نپرساو ایرویه
مع بدري موسى هيا ماس ناکاجی ساغه هيا ماس پیه مگو بدر هانا و حالا تو دوباره که بپرسی بدری موسى جار کنه رابو دوباره کرد گو هول پککا چه فکر سر کردستان سور اوی گو کردستان سور خیال گو او خودی زنه عرض کرده یا نه عرض کرده او نه مثلا کردستان سور خبر ندم این مرا نلازمه اما گوتنا حواله که پککای مزم بود اروپا هاتم اما راستیه کک دورش او تشتک محمد اسلوی بابات بشه اما راستی همیو ما آلیکاری دوه پککا ککار رو 3 سالا ناف داشتر کردیه من که مردم را دیگه وجود داره یعنی از هزار جار لیبورین آخو ماموسته تهار جید خازم و 1000 جار تج گلیه و برم ببخشین پاردون ادیم خوشش کرد من تنه او مجاره بوی پنجره نمر بابایف یعنی میگوت بوی پنجره دا میزک از نخازم yani em nikarin ser ve ekranı hizba, partiya, rexistina siyaset tiştek din karê me nîne yani karê me boy we nabêjim karê me nîne em nikarin bin derkevin lo me 1000 car lêborîn me yani gek devriş tenê tiştek biborîne منی اوجی پنجره بابایف دوید یک دوریش امیش پنجره بابایف در ناکردن اگر پککای مثلا راستی کردستان سور بخواسته او قایده که محمد اسلوی بابات بشه تشتکی جدایی به آتا چه کرده دا مثلا دوستای محمد اسلوی را اونا آلیکاری بابایف دخواستش بونا کردستان باکور نه خون به در خود بیجه عبدالله اوجالان گوتیه پرا مرا بشینن شروانا بشینن تو گویی که شروانا بشینن کردستان سور آلیکاری بمته تا نبیدش بسر yani şervan zan demek şervan مدار شرvan دار مگلا شرvan دار hemen derbasi müjarek din bibin hemen müjarek gibi borin şadı Sovyet'da kakemin Sovyet'da heldi سه 400,000 کرد هم تو شروان خازی لباکر 40 میلیون نه 40 میلیون کرد تو شروان کاری پیدا بکی اما قاسی جهال بون اما قاسی چعبه ما کور بو یعنی ناوه کردستان هاتنه او هرمه چعب کور دوگوت که برا خود چعبه که بده یک شاش و یک راست و یعنی ایلو شیغمجی مجی دلی که ده هبو مخود آویتا اگر یعنی ایلو هم کردستان اگه دست بینن لما قابن Kam derbas müşarekdim. Gilikili bejim bebor az gilikili bejim şerim kakem bine iro la rojalat İran'ı Kürt seri heldane. Le iro PKK serkari edecek ko apışkiliya merlad ona. Apışkiliya merlad kin apışkiliya Kürdan akın. Ama çi Kürt ayetiye. Hemen müjari dügerin hemen Kerem axı. وکیل مستو چون در گفت وکیل مستو 137 ماه برون اورا بای باشی لاک ازدیا برون باشه لاک ازدیا برون باشه کس نشو گوهر که حکومت سوویت ارمنستان وکیل دادم من رسپوک برون یه را ملا 3 راین کردن لاشی آباران علاقه از تارین برای رافتانه بچمان هم چی ما پیگه جمعر نوا دیگه نو شریعت با فلادم ناچه نشو او 37 ماهی 6 ماه هم اولش باز از داریم شو بله به همه پشتیوی گوتنه او که ماموسته تهار خباته که سر تایبت سر نمر محمد اسلوی بابا سر روزنامه دیپلمات اوی مرا شانده بو yani hun ver şıkla dibine neyse sureta. اره. ev her alici rahmetli bixuye vira yeki ez nas dikim rahmetli bi Casim Celili Hacı Cindi rahmetli Ali Abdurrahman rahmetli bin eva nemir babayev bixuye leyedin nizanım edin min ez nas nakim yedin yak Hüseyin Nebuye beşkiye yak son sonuy kereme nobda sonuy kerem İzli Kırgızistan'ı
Van surete da jî ez evkî nas dikim eva rahmetlî bi mamostekî Niyazî kêleka wî xwedê sihet qewetê bidê yekî ezîzê zîyo êdin evî lap kêlekî ez bawerim rahmetî yûra nabî ev e. Erê eva. Elê. Dîsa vir ew meşa evkî meşa Moskovayê ne Şêx Ramazan da hela tîfîl xortekî ciwan lap kêleka rahmetiyê Elî Evdirehman vir mamoste Nadirov rahmetlî bapê Nadir ew ji ciwan bûyînga evî vê dawiyê mamostekî Niyazê Rak zahare biyalê evî ortê da zahare Abdiye evî kerek Zahare Abdiye Kunyaza Gelxana. evî kerek Alîxanê Mahmûdê. Baş. Rahmetli. Dîsa eva Nemir babayê ve vir ewkek ez bawerim yani wek civîneke semînerek çî nizanim camêrek evkê dixwîne dîsa Eva jî kekê Mahmûda PKK lê xişt kuşt. eva Mahmûd erî. apê wekîlê Eva Mahmûd Aliye Dirêj li Krasnodarê lê xist kuşt. PKK kuşt. Evî din rahmetiyê Yûrayê ne wisa eva Valla ez pak navîm û bira. xort tam tîfîl eva zatî evî şiklî hûn yani mamoste Taharê rahmetlî bi babayê ve eva kêlekî Ev jî roman nivîsar Egîzê Çerkez e. aha rahmetlî bi dîsa eva şiklî evkî yani suretê meşê Eva malbata wana ye. erî ev jî malbata wan e baş Ev jî maşa Moskvê. Dixwazin ez meşa Moskovayê jî bînim yani meşa Moskovayê jî em bibînin piştî wê em qise bikin dîsa aynı eva sureta wir jî hebû me hinek daha mezin kirî ev jî heman aynı sureti ev derkî derê mamoste Tahar Ev jî Moskva ev jî Moskva maşa Kurdê Kiristanê ne. Ez bangişta naz dikim. Êyî Kırgızistanên da li ev meşa Eva jî ya Moskvê eva cemaat hemû ye. Kurdê Kiristanê ne yê Kiristanê ne yê Azerbaycanê ne Ermenistanê hemû ne. Rûsya. Belê ev re hinek baş nayê xanê Ev jî eva suretê yekê mîtingê wexta mîting dat jêrê cemaat em jî jûrê ne. eva rahmetlî bi Elî Evdirehmanê Eva vekîl e. Apê wekîl rahmetlî bi Nemir babayê ve êdin ez nas nakim Evî vê qiraqî eva zahar e ew jina bi kofî jî Gurçeka Abdile Kurda Kiristanê koma Elegez ew ava kiribûn folklor ev jî heman aynı sureti zatî baş nayê xanê eva apê Nadir ortê dayê Nemir Nadirov profesör û cematek dora wî eva jî dîsa Nadirov û cematek û çend heft suretê evkê jî hene yê Nemir Mihemed Esloy baba em hemen wî jî bînin ser ekranê biraqekê masî çêneve belê eva zatî vîdyoa da me hildayê yani ev suretî lap vê dawiyê kalbûn nexaşî xadê kalbûnê mirin hebû bira kalbûn pîrbûn tu nebiya dunyayê da ev jî ez bawerim çûyê welat ne çûyê Kurdistanê nava qewmên xwe Akrabayê ne qewmî ne Tirkiye Kurdistan Tirkiye û dîsa vira sê suret hene eva dîsa mamoste Tahar kêlekê rûniştî aynı suret me dîtgava din ev jî dîsa mamoste Tahar cemî yalîkî da jî em bêjin xazil canê we bi mamoste Tahar we kesên çara dayî stendî jiyanê da yani bira rehmet lê bi na ez tiştek
وکیل مسوچون در ببخشینن شاشی یک چی بود ده هم از هم پیشگشوانم هم رژیم از ربن لو ما هنک شاشی چی دبن هلا تایبت هون کی پیدکن سر من از لاب خوشاشت کم اج گنام ده اج گنام نه شاشیخی من که من وقتی شاشیاتا در باز بویه ایزناتا تو نت شاش ببی که من حیرانا سرت تمه من ما ناز را خاص که من وان وینایا تمام کشاندیه گلک تو آرشیوما بکی روژا با وان آرشیوما تا نکاری واش کلا تماشا بکی دبکی از روژا کی بیم دزیا آرشیوه کینگ بین سرسرا سرچما yani dizya me Kurda henekî ew ki yani pir nexerîbe yani. Ya Kurda da zîtî nava keke min. Belê ez dixwazim niha tiştekî bînim ziman yekem me taybet ser yani hîmê wê vîdyoya mamoste Tahar kişandî ser wî hîmî me hinek tişt amade kirin. Kêmasiyê min helbet pir kêmasiyê min çêbûn ez pêşkêşvan nînim siyasetmedar nînim rojnamevan nînim ez xadê giravî hunermendekim yani min gor evka xwe hazir kirin êdî çi şaşî çêbû jî ez lêborîna xwe dixwazim normal her iş normal min xas yani hostatî hinek tişte em çê bikin xêncî wê jî taybet me suretekî balkêş derxist ortaya yani niha gotinên Devleta Sovyetistana hinga nizanim niha çawayê gotinê wan û pratîka wan yek nînin yek yani temaşevanê me jî nivîsîn nizanim wexan nexan gotin û pratîka wan yek nîne ew e yek a duda jî gelo dibek yani axek gelek mezin e em bêjin navendê de qirarek rast derdiket lê dihat digîşt em bêjin Kurdistana Sor, Ermenistanê, Azerbaycanê, Gürcistanê wan dera hinek tişt gelo serobin dibûn nedibûn mamoste Tahar. Yani ewan Republika ewan komara gor xwe gor berjewendiyê xwe hinek tişt çê dikirin nedikirin. Yani wir hinek tişt bala meriva dikişîne. Beni keke derviş min 8 salê üniversitet xelas kir eşme Ermenistanê. Belê. Xwên jî zanin ku li Akademiya Ermenistanê de pêşketî hemû Kurdê me êzî bûn. Belê. Min develiyê gundê Araratê min zimanê Kurdî mekteb vekir. Ez ketme mala şexê me êzdiyan rewşenbîrê wana min çi qas kir min nikabir wana qail bikim zarê wana bêne koma zimanê Kurdî. Digotin binivîsin koma zimanê êzdî. Ya kekê min radyo Kurdî ne radyo êzdiye radyo Kurdî ye riya teze Kurdî ye yani min wan sala da min çi qas kir çi şexê wana çi rewşenbîrê wana çi şivanê wana min qawil bikira ku awana yani awana jî bihatana zimanê Kurdî bixwandana. Binê dîn van cudatiya xistibûn ameda. Te xwe jî Ermenistanê zimanê Kurdî mekteb vekirin ne şixulê hêsiyabî yani ew ketme ser da min ew vekir. Mamoste Tahar yani hûn bi xwe jî dibêjin zatî nava qisedana xwe da jî hemen ew peyva derbas dibe. Ev hemî problema dîn emna mesela ew kêmasiya ki hûn niha dibêjin kêmasiya Kurdên êzdî yan Kurdê bi Sirman nîne ew cudatî mixabin dîn ser me ava kirî loma jî em gele hevra qene bi îroşin belê kerem kim ez car carna tirsara giliyê we dibirim nexeydin ha hürmeta min her derajeyê yani ne mêre tirsê zanî şanekekê min min ev gilî çengera got dîsa dibêjim cara ewlîn gerek em mala xwe da kurdayetî xayî kin yek eger em mala xwe da kurdayetî xayî nekin zimanê me ney xayî kirine netawamek çû seba wê gavê her Kurdek pêwîst e mala xwe da kurdayetê xayî ke yek gundê xwe da kurdayetî xayî ke du
او جوات بگینه هر دو یعنی دین همو داین آلیکی دا سلمانی جی ازیتی جی علاواتی جی خریستیانتی جی یوریتی جی yani Kürt ser netava Kürt da hev bigire bicive bê bigêje netekî eger biya me nekir em tiştekî qail nabin. Yani mamosta tahar ev gotina we tam ciyê Xudayê em çi bikin jî em dihelin em yani em berxwe jî nadin mixabin em berxwe jî nadin em hera dîsa ew kê me münaqaşê me qisedanên me şerên me dawê me gi ser cudatiyê me ne ser tifaqa me tiştek tune yani ev gotina we gelek rast e ez îro naxwazim ser taybet ser karê we qise bikim ew yem dixwazin mijarek cuda rojekî bernameyek taybet hazir bikin dîsa ser qisekin lê niha şûna wê hat ez wek mînakekî bêjim mesela hûn carna çarê sibê da min ra ew dişînin ev rojnama ki hûn hazir dikin çar zimana da yani eva bi xwe serê xwe şoreşekê berxwedanekî mezin e mesela em bêjin yani ez pesnê we ne lazim e bidim Şeyx Ramazan wexta Kurdî qise dike ez bi xwe yani ew dibim pê re wek hîpnoz xên cî wê em vir ser ekranên em bêjin internetê wek Tirkî dibêjin ya televizyonculuk oynamıyoruz yani em televizyoncutiyê nalîzin wek zaroka yani îro teknolojî hemî telefona da destê civana da destê zaroka da her derê her qadê da tramvayê avtobusê trenê nizanim çayxanê mêyxanê ku derê rûnê telefon destê insana da qenebe belkî asa tesîrek me bandorek me ser cumeta me çêbû hûn dixwazin tiştekî bêjin kerem mamoste tahar Yekê dewriş em rojname 20 sal e rojnama diplomata Kürt belê 20 sal e heftê carekî çar zimana kes bawer nake ez viya tenê berdidim kes bawer nake her hebin lê îro kar xebateke dest min tê çiqasî jiyana min ez saxim ez ê viya bikim lê miqabin îro heske rewşenbîrê me Ewropayê heske hikûmeta Herêmê Kurdistanê binêkekê Mesûd ra jî Remer bin Mam Celal ra jî Behrem Salih ra jî ew Serokkomara Iraqê berê kekê Nêçîrvan ra jî li Bakur Leyla Zana Baydemir yani hemû ya eleqetî min çêkiriye yaw yani îro kesek tune piştgirîkî vê derê me civatek dikir berê hezar pênc meriv me beravcikî dikir lê niha em 10 mervan nikarin berav kin çünkü tu piştgirî me da tune belê û roja îro jî ez dixwazim bêjim heske Bakur ve Başûr ve Rojhilat ve Rojava ve Qazaxstanê ve Qirgizistanê ve Rusyayê ve Ewropayê heye mervê duda wekî heftê carekî 20 rûpel çar zimana rojname berde heye mervekî sa her bijîn bawer bikin keda we emegî we yani vala naçe bawer bikin yani hinek kes dîroka xwe bi xwe wexta wextê da dinivîsin yani bima jî keda we vala naçe her hebin Valla çi destê me bê bona Kurd û Kurdistanê xizmeteke dikin çiqas saxin her bijîn Mir Celalet Bedirxan yani îro Sûriyeyê dest pê kir hat çi kir çi nekir tasî jî malê xwe halê xwe firod ew rojname weşand çûke te bîreke avakî xeniqî dunya guhast min rêşûdatir me got way babo way Bedirxan li Saxiyayê de kes qedrî negirt belê ez dixwazim taybet ew kî yani bêjim hûn belkî hacînîn bername gelek bi hêcan derbas bû yani normal maksimum 2 saetê me îro kir 2 saet nîv yani hêjî em lê têr nebûn ez dixwazim gotinê we dawiyê bigirim
لیامی هف ببینن گلک جارا شیخی من کرم کن هونی چی بیجن سر هوقاس اوکا کاک دورش ما البرنامج سر بیراینا محمد اسلوی بابا از محمد اسلوی بابا و جی خلاص بکن از صد زانم محمد اسلوی بابا ناو خونی به حرف زرین ناو تاریخ گل کرد ثابت دا چکر بله ما صد بیجم محمد اسلوی بابا انسان یکمین بو 1956 ساله دا از شغلی وی بر نابیجم بونو کرد ثابته 1956 ساله دا سر مسئله کردا و حاجه گردان کار و خبات کردیه بله در صورت اک نشان دا اوا صورت 56 ساله بود و که او سانوی کرم سینی نبوه او را کرد مزدی هنه چون ماسکری سر مثلا کردستان سرخ کار و خبات کرده محمد اسلوی بابا انسان یکمین بود یک به دست نوا ساویت دا کمیسیون اک هات آوا کرد کمیسیون جا 8 نفر هات شکرنه دولت ساویتی اما راستی کار که سب گران و مزنه 8 نفر ملت وکیل پارلمنت ساویت بره کمیسیون دوم به هات آوا کرنه یا کمیسیون سر آوا کرنه کردستان سور اما یک آسادسات کمالا یک بونه وزیرت کی دویژنره Ministerstwo Justicji Urdo Asparuski nizanım. No, как то движем. Они وزارت عدلیه دا قید کردن. نام کرد سوویت دا ولاد پاریزیک چکر یکیتی چکر میتینگ ماسکوی چکرن افگشت امک محمد اسلوی بابا رحمت حالا مرد بیجم نام خون به حرف زرین ناف تاریخ آمده هیچیه هنه جانم دویجن گلک اول انسان دویجن دوی پککای هات اشاربون اک ناف کرد ثابت دا چه کرد اول راستیه لی راستی هر مزن او اشاربون محمد اسلوی بابا چه کرد ناف به کملا یک بونی کرد ثابت همون را کرد سر کیا سر کردستان راستی جی و ثابت هلوه نشو محمد اسلوی بابا حساب که کردستان سور آوا کرد اشعاد وی داره وی کاریمه ایده سال آخریه بود هم قبول کردن و شعوردار گارباچوف یکمین هم 11 نفر کتن بالدان ریبینکا نه نی پریماکو نه بلد شیطان ریبینکا سوویتنیکی شعوردار گارباچوف یکمین هم کشک روشتن 11 کس کرد او 8 دیپوتات اب کمیسیونه هاتون اربارتن مزنوی فامیلای سو بوله بود اونا روشتن کرد اندار هم کش پیش رابونش پی سلام دار اونش گو کی محمد اسلوی بابا کیه محمد اسلوی گو میخائیل گارباچوف سلام خودتا رشاندیه گو رونین امروکش که روشتن اوی گو گلی کرده گو گازنه خون مکن نبیجین کردستان مستاندن هم ها کرنه هم سرگون کدش تکنالا هرگیش کی زانم گو آوا گشک بداره گو مقرار درخستیه و که همی کردستان سور آوا کن خلاص بود شد از و پیروز دکم کردستان سور هم آوا دکن مثلا گو چه ده گو بری و راستی بود گو ما آلمان را قرار درخست و که پاولج عرضه بنوانده گو جماعت پاولج جماعت یرلی رابو مقابل گو از آنم کردستان سور آسمیلا بیه جمعونو که او یکا نه سری و اما که مولد نوادا اونی هن آذربیجین دا اب کمیسیون 8 دیپوتات پارلمنت اوروسا گو او 3-4 کس جلوه گو محمد اسلو علی عبرامین او وکیل
اون هر سه که باکی دارون نه گو ما پرزیدنت آذربایجان را خبر داره، ما حکومت آذربایجان را خبر داره، ما شیخ آذربایجان را خبر داره. گو اون زان نگاه گلتش کجا دست دین دا. گو اون هر نورا گو همو تلویزیون رادی روزنامه آذربایجان یه بنوه اون ملت خو حاضر کن. او روزک و گو ملت ما حاضر امروز قراری علام دکن. شرف کردستان. محمد سلوی بابا وگری گو تا گو شیخ گو نام نداری شیخه گو راست جهاله گنجه لی شیخ ما گو ایزنه دادن اوج براته و گو تمام برای اوج بواره. محمد سلوی بابا کردستان آوا کرد. کردستان سور راستی جا آوا کرد. مخابن هزار جار مخابن بختی ما کردات ننه هم کرد به بختیم والا سویت الوشیا بری کلوشاندن سویت چند روشنبیری من رابون پشتی وی کتن بال دولت دا اما راستیه گوتن گو کرد مزدیج نو دادن گو امزانن سویت حالا که گران دای نکا اکونومی گو ام حساب دکن نویچینه ام حساب دکن افتانومی حلاهی زویه او جیکو کرد جیان دکن اگه کلتورای آوا بکن مثلا افتانومی همی پاشه بیجه خبر بدن پاشه وقت سویت قواد گرد پاشه ام جاره کنی ماسک لی برام بون دو روژه شونده ام وقت ام جورا درکت ام گیستر هفت داشت کابونا گریان ام پای را جاره کنی ماسک لی برام بون حکومت مرا گو تمام گو ام نظام اون راست خبر دادن یا روشنبیری و راست خبر دادن گو اف کمیسیون اف 8 نفر هر نام ملت ملت پرس که ملت چی دغازه افتانومی دغازه یا کلتور نی سنتر دغازه یا کمیسیون گریان نام ملت ها تن کردستان جی یک کار کردستان واسطه خوب و فامیلویا چون قزاقستان چون کراسنادار حتی چون گریان فکر ملت برف کردن توپ کردن ثابت الوشیا شیخ مینا کی استاد دیرو کامدا گلکن مخابن گلک دولت برهن اکثر خدا به دولت بران نظام هنکی قوت بگیره دولت نظام چه امان به دولت لی دوباره دکم از لی محمد اسلوی بابا خودش راضی به رحمت خودش لی به اما که ویشبونا ملت مگله که اوی کردستان سور آوا کرد از حساب بله ام وک سر ناوی بربانک تیوی خباتکارین بربانک تیوی او سر ناوی خوشی هلبت سپاست کم ورا خیراتن آود کم جاردن هون سری مسر چاوی من هاتبن راشی برنامه گلک تیر و تجیبو گلک محنه بو از هیویدارم امی دیسا به هفرا برنامه ها اوک تجه و محنه امی چه بکن حاضر بکن اگر گوتنک و تونسم خاطری خب خازن الیز و راجی جان سلامتی سرکفتن سپاس بو همو خباتکار بربانک تبه خودش و راجی به که دورش اون وان برنامه چید کن ملت محشیر دکن راستی جی آسمیلیسیونه که مزن ملت مگاوی مزن و آسمیلیسیونه دادا بشه برنامه و برا کرد کی مهب و کرد عراق یونان بخفتی و قرصخانه مجبورین یک چکر که دورش پشت جوینی رابون گازیم کرد گو شیخ گو راست ما کردستان ایلو چه نکرد به جوینی با لی باور که هر جوینی که ما هم یک سانتیم نزدیکی آوا کردن کردستان دیدن از دوارش دیدیم هر برنامه که و یک سانتیم هم نزدیکی آزاد بونا گل کردستان بمین فاشید کتار ورا جاره که دنی دویجم سر نوی خون سر نوی فدراسیون نام نتوی یا کرد ساویت ورا دویجم سپاس جبوی وی امکی و راستی امکی و مزدن قهرم راستی جوا بر خدا نکن شورا شکر روزنامه و یکی رمضان خود جان سامده برا خود معرفتایی کم نکه برا خود نتوامه بکه یک برا رحمه خود محمد سلیمان بابا با وکی کاد امکی رمالی آپ محمد یعنی ایرو بکیجی حرف زری پرلیان جاته نویساری وقتی
me binaxt kirine yani urajim xeberdان kir. Yani îro Kurdeme Sovyete berê hişyar bûnawî bi destê Remelebî Apê Mehmed bû. Lê îro jî binêre berê televîzyon tune nebû, kompîter tune nebû, telefon tune nebû, asimilasyon roj diçû. Lê roja îroyên teknolojiya qasî pêş ketiye, îro gekê devrêş Almanya, gekê Ramazan Kırgızistanê, ez li Azerbaycanê em hemberî hev rûniştine, em dilê xwe ala dikin û hezara bajî kes me temaşe dike. Yani pêwîst e bername ha, em zû amade bikin, rama Xwedê bira Gorek Niyêz ve rama bira Xwedê canê sağ bide wezîr da yani îro ev tişta amade kiriye televizyona yek bûn, yani kêwe derê kar xebat dike bira Xwedê canê sağ bide wana da bira jîr û xurt bibin wekî bona gelê xwe bola metava Kurd kar xewata xwe pêş bibin. Ez wera jî gelek spas dibêjim. Gekê devrêş bira Xwedê canê sağ bide we da, bira Xwedê emrê dirêj bide we da, bira timê nav gelê me da, nav welatê me da rewşa ronahiyê pêş bikeve. Şêxê min dera jî bira Xwedê canê sağ bide min çiqas temaşavanê me heye me gudarî dikin, tewara silav dikim, wana hemyara jî canê sağ serbixwe dixwazim. Bira roj bibe mizginiya Kurdistana azad û serbest em bidin hevdû. Amin. Amin. Ez ema tiştekin gotinek we yani ser wê tiştekî bêjim yan jî em bêjin hinek ser helbet yani helbet Berbank TV jî bin banê em bêjin vakfa Mamoste Niyaz İbrahim yani hûn zanin, temaşevanê me zanin, lê tenê wezîr nîne hûn kisa bêjin ewanê din yekî bixeytin yani. Yani gelek kes em bêjin ew da jî hene xebatkarên vakfê û hem televizyonê jî rêveberiyek hey tenê wezîr bise ê din yê bixeytin. Gelek spas dikim wera hûn serserê min serçavê min hatibin. Her kê me temaşe kir, her kê bala xwe, wexta xwe, em bêjin hindik enerjiya xwe xerc kirin bo me temaşe bikin hemyara gelek spas. Heya bernamek din em bêjin bimînin xêr û xweşiyê da dem û çaxên we şeva we bimîne xweş û baş.